Testing, testing. Ko kole ke o whamalmalu atu e ngai whatapu ko o sano au whakiat me he whare e kini. Ka ko o atu e whatapu ma kehe ki e tau tahine whawhalanglangi. Kia te koe, ka koe se aia o e tau whamau ko ia ki e tau polokalama he pongpongini. O atu e whatapu kia te koe Honourable Lupe Pau Taione, Tuita Taione. Koe Honorary Consulate to France. Whamalola hea to tatalele ai whakawhi ko ia ke kau mai mo ki tau tole he pongpongini. Pako o atu whaka he whakatapu ma kehe, kia ki mau tolu hono kotoa, o tau whataha ko ia i he malmalo e whareni, kau maa ki mau tolu ko ia o mea mai me he ngalu e a me mulina. Malo e lele and welcome to you all. Ko e tau Miss Heilala's first judging event tēni ko pre-pageant interview. Pai kai ke toi whakaloloa he ko mauloloa. Honourable Semisika ke ne whakahoko atu e tau. Ko e kātaki. Ko e tau lotu kamata ki he pongpongini. Te u whakawhenai a Betty Blake. E ne kātaki mai mua ke kamata e tau polokalama a ke e tau ki lotu ki he pongpongini. Ko rea pelawa ke hua i maha ki himi kau toki whae tau lotu wha more more. Tamai o tua, ko mau toluen ko whanau, ko whakatahataha mai ke malmalu e whare koe ni. Koe uhi koe kawenga, ko hui ki mātol ki ai, me he taki mamata atonga. Tamai o tokai maananga ai awhiona, ki he polokalama, ko whakatutuu.
Pa koe aku mau lave monuai I hoa koe ni. Ke mau kau whakata. Mo Honorable Lupe Pau Tuita Taione. Koe sea o Polo Kalama ki hono whai ono whakapoapoa tala noai. Si kau whine mui ko nau loto tō. Ke nau kau ke whiri o Miss Hilala atonga. Ko ia tamai ko ke ui mo kau whamau. Pea pehe ke ngaue ko whai ek minister. O mai ai ki mau tolu ke mau kau whakatahe pongpong ko ini. O ki kai haiwi peha poto. O ki kai ha maulelei e tau mai afiona. Ka koe tamai ofa koe. Ko tamai koe o ke tokai maananga. Ai uni me a koto ape. I he mau whakakau-kau. I he Polo Kalama ko whotutuu. I si kau whine mui ko amanaki ke mau whai. Ha pōtala no mo nā tolu e pongpong koe ni. Ma momoi atu tamai ai Polo Kalamani. Mo ki nā tolu koto na nā whotutuu. Koe ola e mau tamai. Ke hoko pe ia koe whakalangi-langi. Me whakakoloria ki o afi. Ke toka maari e. Ak ho mama. Ai kau whakamau o mau inga tamai. Ke mau whai a ngāwe ko ia. I he lelei taha. Whai aki ia. Ai whonga. Me tuunga o tōnunga ke awhiona. Tamai whakamamau hangai whakau-kau. Ke whele ai. Pea toi hoko ia ko ha mea. Ke kai ke mau whia maari ai. Ko ia ko momoi atu tamai e tahine princesi. A Honorable a Lupe Pau e pongpong ko ni ko ngau mamafa ko whakia te ia. Ke ne hoko ia koe sea. Ka te ne hoko ia koe awhanga tuku. O ngau e o whai ke kau whamau pongpong in ko ni. Pea pehe ki si kau whine mui. O ko amanaki ke mau ngā mak nā tolu. Ko haa toi ngā e Polo Kalama e aha koe ni tamai. Ma momoi atia ke ho awhia. Whai e koe hono tataki. Me he sea ke kau whamau, pa pehe ke ekni star e pot ngawe. Pa pehe ke kau whine mui. Pa pehe ke ngai mātua. Mok nā tolu ko whakawhea mai. Me ngai ta whaake heke. Ko ihi ko ngawe ma mawha e pongpong koe ni. Ko ia koe lot vai vai ata mai. Whakakakato a ngai awhiona. Ha mea o tono no i he lot vai vai koe ni. Ma kore mea kotoa pehe wafa Jesu Kristo. Ko alo ka ko mau eiki. Amen. Whamalola hea pito kia te koe Mrs. Betty Blake, who is the director of the NGO Maafafine Moe Family, ka koe tau whamau fo kia e taha kia tau Polo Kalama koe he pongpongini. Te uwhia whakawhei le waheni ai minister ko ia o e pot ngawe tak mamata pa mo ngahi ngawe lalahi, kia te koe Honorable Sammy Sika ke whahoko e tau lea taritari ki he pongpongini. Ka take mo taritari mai ai e tau minister he pongpongini. Tape mo e whawharangi ka koe sea o e kau whamau i pongpongini Honorable Lupe Pau ko watu e nā whapapapamake ki he kau tō mātoa ma tōnga whine mātoa o ku nau whahau whatongia mo whaisia e whatongia mamafa ki hono whamau opo o e tau ngāue i he pongpongini ko whia ko hi koe pōpō ko asmai e taoni o whakatatau mo ngahi tau atu ko mahiri atu o ku albetai mi mo e tau kakakaka ki o lunga ki he tounga o ku torelei ange e tau festival mo e tau whatongia koe ngape koe toka teu pea mo e koko ki he langwharalaka tau ngawe whatak mamata koe pongpongi makehen ko ngā ku hai ko glave ni nei o tau ka whatahen pe mai whafonga wharearea
o ku kau moia I hono sivi o ola koia o e tau ngā oe. Pea ku mau inga o pitu, ku ai whake taime ni, tau pehe, koe ni ipi koe ku o ku maore rei hono helu o nau olu, ku whangai whakatapu, ko nau tō peo ku o ku ton ke nau o mai o whakahoko e, hono whakamau e tau whanau whewhine. Kau tau ani ka tō onga, o ku whiema o ke tau o mai ngahi tapa ke heke, o ku whikau akpa mo tau ngai whatak mamata, o ku tau henu me whawhonga whanea ko hi ko tō taha politikare, wha politikare, ke tau sio ke viu koe ne kau politiki, pa tau heni whakpea mo tahi atu, ko tō taha ngā aue from employment services, human resource, civil servant, me kau ngā aue leadership I ngai ngā aue anga, pa tau heni pea mo Sam, he's a prominent businessman, ke whawhonga e mai me he sektoa koe kau businessi, Pau ta hen pia mo pau pe ke tau hen mo ha forma me se lava. Ke fo pau o ko ke lau I tau tō. Ka mo mai ni ke kau he filimisi o wha mau. Ko ni tau hen mo a supa mo toa puak. Ko e toa tahaya na me se lava. E ngai tau e whanau maharpe ni manoa o man. Ko hangangeo ku kamata ke asku mau legend. I festival o ka mau ke mo uipe ke ka kwa he ke ko paupe ke ha fae ke ne hanga whakakato a whangato koe tau ngā oe o whamalo hen ki a Betty Blake ko hi kono ke pōpō mai moa tare tau tutupa ke tau ke iki he taimina e fuwhakamata mai e festival e taiwa fitunga furu taiwa valunga furu mo tau sio ke kakaita tau ai kon hangi ko Betty ne o ko mama o atono hoa. Ka kai pim tau sio ai dateline he time ko tau ke ia pit pa nau ile nau. E nau ngai ai whatongi koe ke whakahoko. Pea ko ia ko whamalot ko hi ko tuk time ke whakahoko e tau ngawe. Pa ko whamalot ke kau pōpō ke tau te whito pe ke ki mūtoro mō lava mai me mūri. Ko ngawe ko ni ku whakatau mua ia. Ko tahano ngai tau mua mawhatuki mo maho inga ko no toha ki mai a ho tau kakainga me muri ke nau om ki tongan o ahe mai mo nau mai o maha tau se liti tau nofpe henio nofpe fe ape me masiwa kai te osia mo tau nofpe ore o tau whanua pe koe ko whamaloat ke tau te whitka motol me muri from the United States Australia and New Zealand Tongan communities from overseas kono ke pōpōa mai tau ngā oe, ko ngā mau inga ki mō tōru, o ngā oe koe neu mau whakahauko. Ko ola koea o tau ngā oe, whamapongpe he kau, ngā oe he kau whamau he pongpongin, pe toki tala pe hono a whatuku I he whai te kahau. Ko tala monu ka te mō tōru, of te tau mau haka tonga whewhia, ko pe moha wheauhi, Melino mo fea fofan ko os ko to tau ngai ngā ko ni te tau ke hoko pe ko famin pe ta ko tonga pe o tau om ko to o tuku taimi mo fila lau ko hia ko la fala laka fa economica e fonua pe ko be ki le taltari mo fa hoko te ku of ka te mo to ko to pe malo e bo malo e to ni to fat Whamalo lahi at ke ek minister, whahoko koe e tau lea tari ke pongpongi ni. Kai ki mua ke tau hoko at koe e tau polo kalama, o kou whe tuku e whainga maari e koe ni ke whamalo ia e tau kau sponsor a koe ia ke polo kalama. Ka toanga wike hei lala ua noa tahafitu tonga masani. He kana e tai oua ki motol mo motoro ni, he kai ke lawa ke whakahoko e tau ki polo kalama koe ni, pa koe ai o kuata e whamalo lahi. Kick out elite sponsors, Fiji Airways, TCC, Real Tongan Airlines, and Palu Aviation Services Limited, MBF Bank. The platinum sponsors, Toyota Tsusho, Esco Motors, Tonga Airport Limited. For the gold sponsors, JR Hiring, Comfort Zone, Low Mile Lodge, 5 Star Finance. For the silver sponsors, Digicel, Waste Authority, National Reserve Bank, Home Gas, MV Valmapa, Rico, Tanoa Hotel, Western Union,
lei sign, magic signs, kai umaa ai kau supporting sponsors, Little India, Rising Sun Travel and Tours, Nuku'alofa Outrigger Canoe Club, Tonga Fit Gym, Siangana Travel, Suliana's Dance Academy, Tonga Water Limited, OE Limited, Ports Authority Tonga, Ministry of Justice, Dafolosa, Corrales Greenhouse, Adiloa Pacific Paint, Bamwenviu IT. Ka taki ke mo paspasi mai e tau kau sponsor ko ia ke tau ka toanga Miss Heilala tau. Ko lele vaeni ke ma whainga maria ko ni ke to introduce whakalele atu pe e tau kau whakamau ko ia ki he pongpongi ni ka uma e tau atita pa ko kole pe ke nau taktaha mea ke pe ki olunga me ho nau nofoanga ke mo lava mea mai me ki ai ke ki nau tau taktaha. Introducing Honorable Mano Pangai, representative of Hapai, Sidakahawa. Mr. Sam Vea from DHL. Miss Asupa Motoapuaka, our former Miss Heilala. Ms. Tayato Ataata, Office of the European National Authorizing Officer, Ministry of Finance and National Planning. Behefokia Mrs. Betty Blake, Director NGO Ma'afafine Mo Family. Beko e tau atita ko ia ki tau polkalama interview ko ia pompong ini ko Mrs. Frida Lavulo, General Manager, Tali Eva and Company Limited. Wamalo lahi atu peko kole ke whakahokhoko lewa e tau teu ko ia ke whakahoko e tau interview, ke teu mai e tau Mike Fefine, e tau kau contestant ko ia ki he Fe'auhi Whinimis Heilala ko ia wanoa tafitu. Peaku first acknowledge the presence of our reigning Miss Heilala, Laura Lauti, if she's, please welcome her. Kamalo apito Laura, okay. Fataki mai koia fatongia mo ke popo wai pe ke tau tamai fefine he tau mi. Ka ko lele vaeni ke call upon our first contestant for our Miss Heilala pageant 2017. Miss Catering Professionals. Ka take mo paspasima. Malo e lele, ko hoku hingoa ko e se ta whakaala I whanga he ofa whinau, ko e ku tau taha walueni, ko e ku lele mai me esi kolopa uka mea, makahili taha, kolo ngatata, halatui, pia pehefo ki he ngalu whanifo. Pia ko whiawhialahi au pito ke u whakawhawhonga ia tu ai Miss Catering Professionals tonga, ko ia pe malo. Catering Professionals, Tonga. Malo tau mai pompongin. Que veveak. O que prefere que o refa Tonga pe te refa palan. Veve o moi. O ha mai ke pompongin na te ke fiaui. Sai o pito pe o moi. Fa pito. Sai.
koe whiu I kon te wat ke te koe. Whakakaukau ki o tau ulunganga whawhonua. Lawe pena ki he proklama ne po I he halfa manatu. Koe. O kulahi a pita o tau ngahi ulunganga whawhonua. Tala mai beka te au pe mai kau whamau. Whiu ulunganga be ua. O ke sa ia tahai pe koe hai uhinga o ke sa ia I e whiu ulunganga e ua koe. Malo. Koe whakaapa-apa, pe moe tauhi wā, tauhi e te wā. Koe ape malo. Malo pito, whawhaofa pito, ke piki e whakaapa-apa, pe moe tauhi wā. Koe ulunganga e ua koe ia. Koe ua ia me he whā, o ngahi whā I ka wei koula a tonga. Hangange o ki whakamatala I mai ange, koe hai uhinga o ke sa ia I he whakapapa, pea moe tauhiwa. Koe whakaapa-apa, koe sa ia he hanofili whaapa-apa, uinga koe te tauhi koe e te hanga whakawhonua, whikaaki me te tonga ane, pe he whoki he ongo mātua. Pea koe tauhi wālewa, koe te tauhia e te wā, hange koe te tauhi e te wā lelei mo e te kaunga mea, ngahi maheni ko toa pe, pea pe he whoki e whamili, koe pe malo. Malo, Miss Catering Professional Tonga, malo apito ko whamalo atu I ho tari mai ki he whiu I koe nipa, koe me whawhiawhia ia, au whamamawha ia ngō ulunganga e ua koe ia, I au tau ulunga whawhunua. Malo apito. Malo. Alo lele e seta. Koe whehu I teo eke atu whekaak me tak mamata. Pea ko eke atu ka pāteke I kuna he mis he lala e seta. Ko haha u whaunga te ke whengi ke tuuaki ai a tonga ki tuapule anga. Ko kutali ke ai koe whaunga koe te tuuaki a tonga ni ki tuapule anga. Koe te hanga pe o tuuaki a tonga ni ngahi lelei ko toa pea tongani o ku te aosia ki tuapule anga pea pe malo. Ai da te mai popongi ne seta. Koe whiu ona hoko Whemau ke whiu I whakapitani a te pe whakatonga. Whakatonga pe kataki. I tongani e seta, o kulahi o pita tae mau ngā oe e tau tupu. E koe taha ia e ngai whonga o whenga pule ngā ke whakasisi e ta whakako ia. Ko whiu I lewa, koe hae whonga I he taki mamata, e lava tokoni ke ne whakatawasi pe whakasisi a tae mau ngā ue a tau tupu I tongani. Koe hahau whakaukau mau palani ki ai. Koe whakaukau ki ai, koe te alu pe o ke tau tupu kau ta o ku ikai ke mauhana o ngā ue. O tuuaki ki hai hawha I ngā ue, pea tala I whale leange ki ai ke o ngā e ngā ue ko ia oksai e lawai ke tokoni ke ne whamili, tokoni ke whanua mo kolo I ai. Ko ia pe malo. Malo apito seta. Male seta. Koe whiu no ko koe thime ta uni koe tonga masani. Koe hahano uhinga kia te koe ai thime koe ni. Koe uhinga ke te au e tonga masani,
Ko e te hangai o teu I atonga ke maa maupe. Hange koe ni ko auanga maa. Koia. Ko ia pe malo. Malo pide se. Malo pide. Malo pito e seta. Ko whehu I whakaosien e seta ka te koe. E seta. O ka pau te kei kuna. Ai misi he lala o tauni. Paho mea e whai. Ke whia kawata ha whawhine ke wharearea o tonga. O whai whir wharearea e tau fo'o. Ko ha ha whainga tokoni. Maha whainga whakaai ai. Ke loto ha whewhine ke candidate ke wharearea. Malo. Koe whaai ai pe te tau whai ki hea taha e lawe ke kani te whonua. Ko e tau whamatala tu pe whekau aki mo e whonua. Pea tuaki atu ai ngā helele a tongani. Ko ia pe malo. Malo apito ese. Pamalola he apito kia te koe e seta. Ko Miss Catering Professionals e ni ka take moto e paspasi mai moa e seta. May I call upon our second contestant, Miss Sustainable Tourism for Development. Kata ko te uiat ben ke Miss Sustainable Tourism for Development. Kata ke paspasi mai koe tau Miss Sustainable Tourism for Development. Malo lele, ko hoku ingoa ko sia I lompeau tui pulotu. O ko lele mai me he toa ko apan lolo. Hala tuku tonga. Folaha longo teme nofo maufanga. O ko uta uanoa eni. Ko e konga matua ko Laukau and Steven tui pulotu. Ko au pe ko sisi taha am number 3. Peo ko whiawhia ke represent atu ai Miss Sustainable Tourism. Mo mea mai. Miss Sustainable Tourism Development, malo lele. Malo lele. Ke whiawhia ke pongpongin. O sai pe malo. Koe whehu ikoni te ward ki te koe. O ku whikaua ki e pe mua tau ulunganga whawhanua. O ku lahi o tau ulunganga whawhanua whakawhawha. Koe. O mai pe fo iua, o ku ke sa ia tahai. Peo ke loto ke whakamamawhai,
i o hoko ko e mese lala wanoa tawhitu. Okay. Malo. Malo. I he tau ulunganga whakatonga, koe tahaini hangahi ulunganga o kuau. Tō of ke whakaloto lahi aki kita. Aki hawhiwhine tonga. Koe whakaapa-apa, koe loto tō, whakaapa-apa, o whatātāia, for example, I he tau no whakatonga, o whapa-apa o ke whapa-apa ai whanau ke na o mātua, and brothers to their sister, sisters to their brother. I he loto tō, I he te whatātā ake ni. Ko pau ke te tuku hoto loto o kita pe ko te whatongia a kita. Ka te sianga whato ki lalo ke te whakahoko ha whatongia o hataha. Aki e te loto, lelei, anga whato ki lalo mo oni. Ko ia pe malo. Malo pito. Malo lelei sia. Koe whehu I ka koe he pongpongi, koe whengak mai tourism te e kia atu. Ka pau te kuna I he Miss Hei Lala, ko ha u whaunga paha po kalama te ke tuua ki ai a tonga, ki tua pule anga pe I tonga pe. Malo. I he whaunga koe e ko whakaukau ke tua ki a tatonga ki tua pule anga. O ko whemau ke u stand as a Tongan, whiwhine tonga mo oni kita. Pau te alat ki tua puleanga tua ki atu e tau ngahi mātanga, tau nganga whawhanua, ko e tau ngahi whaiva whakatonga. Moeanga e tau dressed up as a whiwhine tonga kita, ko e te tui hawala whakamata pule, aki ai tau wala, whataha mo e te pule taha. Koe whakahaia o kita tonga mo oni. Ke te whakahoka atu hotoanga mo lumalu ki he kakai I he katoa e whanua. Kono toi whakaiaia ki nau tolu. Ke tua ki atu e tau unganga whakatonga. Malo. Malo pito sia. Sia mona tau te mai pongpongin. Malo. Te whawhehu e te koe whehu no hoko e lau whapitani atu pe whakatonga. Whakatonga pe kataki. I tonga ni e taini mi koe tai mau ngā ue ai tau tupu maulunga au pito. Koe hae whaunga I he takmamata ke lava tokoni ai ki ekonomika tonga e ano whakasisi ai tai mau ngā ue I tau tupu I tonga ni. Malo. Koe whaunga pe taha ke whasisi e tai mau ngā ue atongani. I he tak mamata o koe whia tokoni pe ke provide hangahi whangaki kulupu ke whai ai hae tautupu ke nau mau ngā ue pe koe provide hawhaki industry. O whai ai nau tolu. Lahi au pito ngahi industry. Whatata aki ni hange koe u whale koloa, koe u whale kai, koe u hotel. Mono toi langa hake hau ngahi whale kai. Aki ai tauanga whātonga he ku sisi au pito mau ngā ue. Winga ke te tuu akita tonga o ngā ue I hoto dignity akita. Okay, malo. Malo pito sia. Malaysia. Malo. Koe thime o tau hao mahu inga pa ko hao whakalea ai uhinga koe ne tonga masani kia te koe. Malo. Koe tonga masani kia te au I he ku whauhinga e tonga masani. Koe tonga ke keep environment clean, tauhia tonga ke maa mo malu. Ke no, ake no toi whai ai e wholau ewe e wā, ke nau toi ali aki mai nau ewa mai ki tonga ni. Ke toi keep ke tuuloa ai a tonga ni. Hono toi tauhi tātā aki e ni.
Tauhi e ngahi hala ke halanga lele ko e ungahi matanga hange ko langi ko e haamonga ko e Captain Cook. Malo pita siya. Malo sia. Ko whehui whakaosi pēni sia. Okay. Ko tau whare a rea whoki o tisi hakai whiwhine o ki ai. Tai minip toko tahape. Ngai tawat ki mu a mana toko whape. Sai, ka pau te ke I kuna ai Miss Heilala. Ko ha o whaahinga tokoni ko whainga whaai ai. Ke whakaloto lahi. A ka kai whiwhine o tonga ke nau toi whia kau atu ke whiti whare a rea. Malo. Malo. Kono toi whai ai koe ni a kita whiwhine tonga ke te kau atu ki he uwhale alea. Koku, it's a good experience ke te toi advice at ka te nau tolu, ke nau kawai education. Ko e nau unganga whakafonua, like show them respect. Ke te lawai o education lelei ka te mau haungahi ngā ue lelei. I he kaha o ke tokoni a mai whonua, not only e whonua, kakai e whonua in the other country, ke te tokoni atu atonga ki ai. Malo. Malo a pita sia. Ha malo lahi at pake kata ke moto e paspasi I mai mua ko sia I lompe au te kulotu ia our Miss Sustainable Tourism for Development. I would like to call upon our third Miss, or fourth, Miss Dinah's Place. Sorry, our third contestant, Miss Tonga Tourism. Malo elele, ko hingoa ko Margarita Vaselina Ana Fehoko Havea. Ko e kulele mai me kolo atu ina kaware wawao, tungua haapai, huwhangalupe vaini, ka me sila pelua haateho. O ko whiwhia apito ke whafonga ai Miss Tonga Tourism haon. Malo apito. Miss Tonga Tourism, malo ta mai popogin. Ta popogin got to ta to. To me hota. Ko whananga ko introduce mai ko e ko lahi ngai ko lo ke me mai me ai. Ko ia. Pero ngai ko lo ko ia ko na mo u ia ke ulunganga whakawhanua ho ta whanuani. Koe haha alunganga e ua ko makehe ki a te koe. Ka taki ka keanga talamai. Koe haha alunganga whakawhanua. O ko ke sa ia be ko makehe o tokanga ki ai. Paka pati ke hoko ko ha Miss Heilala. Koe Miss Heilala wanoa ta whitu. Koe haha o pou ke tau tupo e whanua. Pea moe whanua whakalokufua. O whika wake pea moe ulunganga whakawhanua e ua ko ia. Malo. Malo apito ki he whehui. Kia te au, ko tui lahi, ko taha, ko urua ki ulunganga ko pehe unga ko mahu inga ia lahi tahai, ko whakaapa-apa. Ko tui lahi ko taru e tau tupu, ko taha mea unga ko sio mau peo whakatokanga, ko anga ko ia e tau hanga koko o whakamahu inga, ko he kakai whewhine I tongani. Ko taha ia ha mea unga wanga whakaeeki, pea ko example be ki ai hange ko whahu ko to whewhine ko tau ngahi tamai ko tahai ha kakai o tau hanga mau peo whakamahu inga I ki nau tolu pa tau hanga mau peo o wheinga ke whakatokanga I nau tolu ai ko whakaapa-apa I ki nau tolu ko hinga pe ko unganga nela ki tau tupu hake ai ko tau kakai whewhine unga mahu inga au pito pea ko hono wā ko loto to
Ko tui ko tahai ha me e lo ek tau to ko tonga ki tau to lu ko taim ko te tau ala te ki to pole anga mo fai nga feitu pe te tau ia e lo i to tau tolu he tonga ko to pe ko uhinga ko tau loto fa to ki lalo loto to pa te na os ilo ipe ki tau to ko tau fito ko ni ka pa te tau alat ki muri ne ngo ka kai ko ni ki tau maheni mo ki na to tonga ni ka taim ko te tau i to pole anga e te na hau te na pe o ko tonga ko fie o ke i heni te na to ni pe ko nga fai nga fonga ko me ena la ki tau tupu ha ke moia mahalo ko ia Malo Vito. Malo lele Margarita. le Ko wheu I hono tolu whiak mai tourism. Te eke whakatonga pepe whapala. Whatonga be gataki. Ia. Ka pote ki kuna he Miss Hei Lala. Ko hea u whaunga maha u pokalama te ke whengi ke maketi ia ia tonga ki tua pole anga. Malo pete ki he whehui. Koutu ko ulaki mea ka lagi o whakahoko ke tua ke tā tonga ki tua pole anga pe wa whainga wheitu upe. Ko ku ulaki poupou I ku kautaki. Ka pau te umau e Miss Hei Lala he tā uni te whakaongongo kia ki nau tolu. Ko ngako ki nau tola e kautaki ulaki nau ilo I ngahi whotutu me ngahi ngau ko ulaki nau whakahoko. Pea ko whiawhia ke poupou I pesete te au ki nau tomo hape hawhainga mea ngā te nau o mai ke whakahoko ke ngai ngau ke tonga ni. Ko hono wā pe ko mea ka te whakaka ki hono tuaka tonga. Ko au ko sai ia he whahinga whaiva pe. Pa ko tui ko tahai mea ngā ko whiawhia mau pe ke whakako ko tau whaiva whakatonga. Ko tahai ha mea ko whi alo atu ki tua hange ko ngahi ako. Ka pau te umau e Miss Hei Lala. Toko ni I ki nau tolo whakahoko ha kalasi ma ke he whawhaka aki moe mahu inga ko ia e tau lunga whakatonga. Tau whakaukau pe ko ngā ko theme, ko vision ko tau ni ko tourism, ko sustainable development. Ako ha ngahi tala tuk whakaholo po ngahi culture, whe mau ki tau hanga puke. Pa te uwhia tokoni lewa ke alo te ki tua ki he kakai ko ni, ako I ki nau tolu I he wholahaka, mo ngahi mea ki he kehe pe whawhiko aku mo taurunga whakatonga, just so that we can hold that here in Tonga. Ko ngā ko tokoni lahi ki taku mamatai Tonga ni. Maha ko ia pe. Mai le Margarita. Mare. Ko wheu hono hoko, whekaua ki en pia mo e tunga whakanomika tonga ni I he tai mau ngāwe. I taini mi o maolunga upita tai mau ngāwe tau te whito ki he tautupu. Ko wheu I lewa koe hā, hau whakaukau, maho whakotu, ke tokoni e pureanga I hono whakasisi. A tai mau ngāwe, e tautupu I tonga ni. Whikau aki en pia mo e tak mamata. Malo. Malo hapita. Koutui ko e hui whawhofna rake o mai. Pea ko mea kane hake whakaukau ko e taki mamata o ku mahu inga o pito I tonga ni. Pea ko mea kane lawa ki tau whakahoko ke tau ngā o e whakataha kotoa pe kakai kotoa I tonga ni. Ke la ke tau whakahoko hangahi mea whakawhaofa te ni hanga toho aki ai ka overseas ke nau haoi ki tonga ni. Ko mea ko whakakau hange pe ko tonga masani. Ai ko tonga masani tau tu uwake ta tonga, maa tonga, makehe au pita tonga. Tai mo tau whakakau ai pe ki hai, ai ko tourism, ko whakakau ai ki ai, ko taim ka lahe ko kaupalangi tonga ni, e whema o lewa he restaurants, ko accommodation, na whema ke whakalahe nau kau ngāwe. Pa ko taimi ko ia, ko taimi e reach out at level ai tourism ki tua o mai kakai ko ni whakangawe I ki nau tolu. But it all depends on like us tourism ministry of tourism or tourism industry. Ai whenga ko ke tau tuua ki a tonga I helele I taha ko lagi tau whahoko. Ko ngā kai hao e kakai ko ki tonga ni ko nau hao ko ia toko lahi paanga. Pak whiama le ke tau hanga whakangawe e kakai ko ni. Ai te tau whiama haka ngau toko lahi ki o mai ki loto. Pak whiama wai mo. He ngai whitu ko transportation, ko whakauri taxi, ko u ngai tawhaaki toton ke tau sio ki ai pa e lawa toko nia ki oangi ki he tau tupu mo e kakai ki na mai whenga mahari ko ia ke nau ngā oe tuua ki a tatonga. Malo a whitu.
Malay makarita. Koe theme oi heilala wika wanata hafitu koe tonga masani. Koe hae uhinga oi tau theme tonga masani kia te koe. Malo pita ke whehui tonga masani. Ko tui lahi koe uhinga koe a fo ilea masani kia te au o ku makehe ia me he whakaofa. Ai o ke koe whakaofa, pe utoi lahi angi ke whakaofa. Ai o hange o ku shiny, ai o tonga o ku maalahi o pita tonga. It's just far beyond beautiful. Pea koe mea ko whakaukau ki ai, not only uhinga ko tonga o ku masani, ka tui lahi koe mea ko whakaukau lahi tai koe tau kakai. Ai mahu inga lahi koe tau kakai ki hono toi teu i koe a masani ko tonga ni. Ai te tau hoko ngā te tau hoko ko hakakai whaofo ofa. Me tokon lahi a not only o ku whaofo ofa tonga, pa isi o mai kakai koe tonga ko toa kakai ko toa pei tonga o ku masani. It's just more than beautiful. Maha koe ia te. Malo lelei Margarita. Male. Koe whehu I whika aku me wharearea o tonga. Koe ha o mea e whai. O ka pate ke I kuna ai misei lala. Ke whaka ai mo popo I. Ai kakai whiwhine o tonga. Ke nau whehu ki wharearea. Malo. Malo pito. Koe taha mea ko whakaukau ki hai, koe ilo I he whiwhine tonga ko toa pet ene mahu inga. I kai koe mahu inga pe, pa te tangutu pe ki tai api o whai pe te ngā ue pe ki tai api. Ko tui lahi ka pau ilo I he toko taha ko toa to mahu inga, pe te alu atu ki tua wahe ia mo ni I ke he, e whetoko ni aki lewa ngā o tau kai ngā ke tau maue confidence, unga ke tau alu atu ki tua pa tau tuu, ke tau hoko ngā kua whiwhine tonga ki tau tolu. Ko tui lahi ngā koe tahaya ngā he palpalema mo ki tau tolu, young people, mo kakai ko kutupu hake koe maa koe mepeu ngā ku tau wanga ki tau kakai. But if I were to win Miss Heilala, ko tui lahi ko kumea koe te whahoko, like I will reach out ke tau tupu koe ni, toko ni ki nau toke nau maue o ngoi confidence within themselves. Like help them realize o kia e nau standard, o kia e nau mahu inga ke nau tua te ki tua, pe nau hoko ko hatonga ia. And in that case, te nau maulewa e ongo whakatonga koe tonga au te walo tu ki tua ki he o tokoni ke kakai, because I know there are other people out there that needs my help. Mago ia pe maa. Malo apito Margarita. Ka take moto e paspasi mai mua Margarita Vasilina Ana Whehoko Halea, our Miss Tonga Tourism. I would like to call upon our fourth contestant, Miss Dinah's Place. And please, judges, our next contestant would prefer the questions in Tongan. Malo. Malo elelei. My name is Lucy Tania Teokia Lupe Tovi. O ko tau taha hiwa eni. Pea ko lele mai, me futu ewa. Loto whaha pai. Tua tā ki langi, kolo motua. Hala whata whehi, kolo fo o tonga tapu. Pea ko whiawhia, ke hao me he whunga whanua. Ke whafu whunga ai atu, I miss Dinah's Place Guest House. Malo pito. Ostania. O que whewhe ake? Ko sai au vitu maa. Whewhe o ngoi. Talo ni o te koe ni ki te tau kātonga mo wiki he lala whewhe o ngoi e pompongin. Ko ngoi pia ko whiawhia ko hao kau whataha mo ko whanga tokoua koe ni ke mau. Kau ngā kau whakawhiawhia ki he wiki he lala tonga. Malo apito. Koe konga mahu inga re tau wiki he lala ko tau ulunga ngā whawhanua.
whenga patunga o tak mamata, ik minister, ke tuaki o tau ngai ulunganga whawhanua koe koloa mahu ngai atonga ki he tak mamata. Whamore more, talamai be mua ha ulunganga whawhanua e ua. O ko ke manako mo ke sa ia ai, o ka pau te ke hoko koe misi he lala o i wanoa ta whitu. Koe ha ho popo te ke whai, ke tau tupo e whanua, pe mo e whanua whakalukfua. Malo. Malo au pito. Ki he anga e ko ilo, ki he whai ulunganga e ua ko sa ia tahai, ki he tauhi wā. Ke te lawa e o hao ka pau ko hawhi lahi, te tauhi e te wā mo tamai ki, ke te kao ngā whia, o e whai ha lau ita pe whesia si o whaki. Pea taha pe, koe mamahi i mea. Ka pau koe tonga kita, te mamahi i e tonga, ke iloi he kakai koe tonga kita. Pa ke te poupou i kita, i he aluholo i he whanua ke he, o tala pihe te ulunga ngā koe tonga kita. Malo. Malo bito Lustania koe. Malo bito ko whiwhia bito o mai ai ongo ulunganga e ua koe na. Tatu whita ke ulunganga koe na koe ngā ko mo whea uhi. O ke o mai ulunganga niango ko mo whea uhi. Ka koe ke uhinga ia ke mo whakawahwaha whiwhia. Ka koe whamalo atu koe ngā ko pike ulunganga koe e tau ulunganga koe na mauinga bito. Malo bito. Malale Lustania, ko wheu i he pongwani i me au ko e whikak mo i takmamata, ka pau te ke i kuna he Miss Hei Lala, ko hea u whaunga mo upokalama te ke whenke ke whakamaketi ia e tonga ki tuapule ana. Ko ulua ki pe, ke te whenga ke ai e te kakai ke lata mai ki tonga. Pe koha whenga pa anga, ke tata ke aki whatatau ka pau koe halapule anga. Ke nau o mai koe ki tonga, oku nau sai ia he lele holo he wehala. Pea ua ki ai, ka pau koe u api tau he mau peto u a ke maa. Moe u kolo, ke o mai koe ka wholau ewe ewa, ke nau whakahawe holo he tau halapule anga. Oku maa pe mo hange koe tonga masani. Koe na tolu piki ai, koe ai e usai ni historical site, ke ilonga, ke tataki aki nau tolu e nau aluholo, ke nau lawai o ilo i ai wheitu u nau alu ki ai, o tatau pe ke matanga, o se ai pe nau usai ni ki ai. Malo. Koe whewihana hoko, whekawa ki ia pe mo tau tupu, ai au ke kau koe i ta whaako ia. I tonga ni e taini mi, tong lahi apita tai mau ngā ue tau te whito ki tau tupu. Koe haa ho whakaukau, mo hao whotu, ke tokoni ke tuhifo aki ai maulunga koe ni oe, tai mau ngā ue tau te whito ki tau tupu. Kai tokoni lahi ki te whiri ki te whaaka koe o tak mamata. Malo au pito. Ke taha pe ke te teke mai e tō tupu, ke mauhani ngā ue pe ka haolelei. Ko te oange hane whainga maalie, pe ko e te tala loto ki aki nau tolu, ka pau o te lahi ia nau tolu. Ke te poupou ki ai, ke sio ki he whamiri ulua ki ia. Pea ke ua, ka mauha whamiri, a ia toko taha pe, tene lawa ia tau kawei. Ahono whamiri, mo oange hane whie mau. Ka ke mua ki ai, tene ulua ki whakahoko mau pe, ai whenga. He koki tau tolu tonga, o ku tuku mai e whenga kia ki tau tolu. He ikai ke tau hange koe whanua muri. Ke nau lawa mea nau tolu ia, aki e nau paanga.
Ka ko tonga ko whaingata a kai ke saia ekonomika he kike tuunga lelei e tau paanga whatatau ki muri. Pia e lava pe mau ha fundraiser ka pau te lava tokoni ai ki he kauleka ko ia o i kai mau hanau ngā we. Ki te lava tokoni mo teke ki nau tō ke mau ha kaha o lelei. Malay Lustania. Ko si mo tauni wano ta fitu hei lalawi ko e tonga masani. Ko ha uhinga o tonga masani ka te koe. Ko tonga masani kia te au. Ko hange pia ha te hanga whakalaka ai mo te ke hake ke ilo i mai he kakai a tongani o toi whakalaka hake. O hange ko ia ka pau ko tau nofo whātonga. O tau kei puke pe ulunganga whātonga. Ke nau hau o ikai hanoli liu. Pia ki he tonga masani o hange ia ha te veke ia o te tuua ke whanua tonga o tau kei tonga ki pe e tau kakai. Mala apito Lustania. Malo e lele Lustania. Malo e lele. Ka whihu I hoko whikau aki mai kau a whawhine ki he wharearea o tonga. Koe haha o mea e whai, koe whine mui koe whine koe. Ka haha o mea e whai, ke whakaloto lahi I mo whaai ai. Ai kau whine mui, pe koe kakai whine o tonga, ke nau whie kau atu ki he whiri wharearea, pia ke nau hu ki wharearea. Malo. Malo apito. Kia te au, ki he anga e kusio, ki he kakai whine koe hu ki wharearea, o kunau I he tokosi I. O ku lahi ange kakai tangata ia, koe nau pehe, o kunau lava mea. Ka ke anga e kusio, o pāla ia, koe he ngā he lava mea pe mo kakai whine. Te nau lava au pou I mai e tau kautonga, me I loto wharearea. O ku ikai koe kakai tangata pe te nau lava au ai e paanga. Pe tu utake ki muli, te tau lava mea pe ki tau tol kakai whine. Ka pā te tau tui mo whalala te lawai. Te iko nai pe ki tai te huki whalealea. Malo. Malo apito Lustania. Ko tui e tokolahe kau whine mui te nau whie huki wharearea. Malo. Malo. Kata ke mo te paspasi mai mua ko Lustania tovia or this Dinah's place. I would like to call upon our fifth contestant, Miss Bo Sports. And please, judges, our next contestant will prefer questions in English. Maloi lele and greetings to you all. Ko hoku ingoa, ko Melesiu, Jasmine, Fale, Ula. I'm 19 years of age. Ko kulele mai me hunga vava'u, ko tuha pai, ngele ia, ka nokupolu, and Auckland, New Zealand. I'm proud to represent Miss Bo Sports. Malo Albito. Hello, Ms. Bo Sport. Hello. How are you this morning? I'm good, thank you. I picked up that you're from Auckland, New Zealand. Is that correct? That's correct. Thank you. The question I have for you, were you born in New Zealand? Yes. Okay. As a Tongan New Zealand born, how important is Tongan culture to you? Thank you for the question. Tongan culture is important to me because I want to learn more of where my ancestors were, of where my dad, my family, my mom grew up. And
as a Tongan girl, I want to carry that throughout my family, my future. And it's important to me to wear the buletaha and also the da'avala and gege to show to everyone in New Zealand that I'm a Tongan girl. Thank you. I appreciate that. I'm very proud of your answer, and knowing that you want to live the culture, the Tongan culture in a foreign land, which is very important for you people that are raising up in New Zealand. Yeah. What I'm trying to say here, Melesiu, if you can identify two of the Tongan culture that you want to express, and an idea of why you like those two cultures, those two Tongan cultures. The two things in our culture Yes. that I like The most. the most. And why you like them the most. Okay, thank you. Thank you. The two things that I like most about our culture is the respect that we have for everyone. The respect that we have for not only in Tonga, but also to all the other islands, all the other countries. And it's important to show that so that our culture can be out there, that we share our love for our culture with other people. My second reason why I love our culture, koe tau me akai Tonga. For me, I eat a lot of Tongan food, and in New Zealand, ko whaakai maupe me akai, sapate ko tope ku aluk tamai o ngahim ai lu moi ota. But ko wahe whake kakai to my friends, he, moha kai, because they're not Tongan. I don't have Tongan friends. I have Palangi friends, Kukailan friends, Samoan friends. But ko tangana to moha o try me akai he ku ifo, he. But ko tuaki ai Tonga. Malo abita. Au kai ke tuake tau Tonga through our clothes, my tau beauty. Ka koe me akai o mahu inga ke tau makonai. Koe hape malo. I hope that answered your question. Thank you, Melesiu. It's not really about the food, it's about sharing. Sharing is good. Thank you very much. I'm very proud of you. Thank you. Melisani, Melesiu. Okay. Melesiu, would you like your question to be in Tongan or English? In English, please. Yep, not a problem. O ka pape o tai mahina English, then I'll ask you to ask me in Tongan. Okay. But for now, I'll just ask in English. Please. Thank you. The question is a tourism-related question for you this morning. If you win the Miss Heilala. Thank you for the question. If I were to win Miss Heilala this year, I would promote Tonga through my beauty of our clothes. Te utui ma upe vala. Everywhere I go, every event that I go, ka Tonga te o aluki ai. Pape ke utui e pule taha ke mahino ke he kakai. I'm a Tongan girl. And I would promote it through social media as well. So I think that's good. Ko hea pe malo. Mesaini, no te mapongpongin. Malo. Ko Melesiu kataki. I take it you don't like that name. I'm sorry for that. That's okay. Miss Brendan. My question is, the number of unemployment in Tonga is high, especially in youth. Yeah. How can tourism help minimize unemployment here in Tonga? Thank you for the question. Can you please repeat the question, please?
Melisiu, good morning. Let's start again. The number of unemployment in Tonga is high, especially youth. Okay. How can tourism help minimize unemployment here in Tonga? Thank you for the question. We can minimize unemployment by building little workshops for the youth people to have more knowledge into the workforce. But I'm so sorry. But bringing the children together, teaching them more in education as well. To learn more about unemployment. That their future is important. So, I might lie to you. I'm being honest. Sorry. Thank you. Malele Melisiu. This year's theme is Tonga Masani. What does this mean to you? Tonga Masani. Beautiful Tonga? Okay. What does it mean to me? Sorry, can you repeat the question? This year Heilala Week theme is Tonga Masani. What does it mean to you? It means beauty of our island and our people. Like, you know, just showing our culture through our island. That's what beautiful Tonga means. Koepe malo. Oh, thank you, Mercy. The next question is about women's participation in our parliament. There's so few women who are being voted into our parliament. As a young girl yourself and a woman, what can you do to promote young girls in Tonga and women to participate in the election? Thank you. Thank you for the question. I strongly agree to girls to go towards the parliament because our voices needs to be heard. Our voices needs to be heard not only from the men's side but from the ladies' side as well. Because women are really, people think that we are weak, that we're like quiet, but if we really want something, we need to be spoken, we need to be out there and tell the people what we need. So I strongly tell the girls to be yourself, come out of your shell and tell the people, tell the world, the country what you want and need. Koepe malo. Malo apito Melisiu. Thank you. Kata ke mauta paspasi mai ko Melisiu Jasmine Faleulaya Miss Bow Sports. I'd like to call upon our sixth contestant, Miss Hideaway Resort. And please, judges, this contestant would prefer questions in Tongan. Malo. Malo elelei, ko kingoa ko melengahe, o ko lele mai mei vai ko tapinga, makaha ko walu, haamonga, kaumai vai ko lululu. O ko papaponga heni ai Miss Hideaway Resort. Melengahe. Uke fefea ke hotan. Ko sai pe malo. Malo.
Ko tu yo ko i fia mari e pe e te ko ni ke whakaho ka te ngai whihu ko ni ke te ko. Ko whihu ka ni te wat ke te ko e. O whikawaki e pe mo tau urunganga whakawhanua. O ko lahi ho tau ngai urunganga whakawhanua. O ko whengai potunga we i he wiki hei lala koe ni ke tu uaki e toa ki a tonga ki tua pore anga. Koe haha urunganga whakawhanua e ua. O ko ke manako mo sa ia tahai. O ka pau te ke hoko koe misi hei lala e wanoa tawhitu. Te ke lava popo wai ke tau hei lala. Popo ke tau tōtupu pe moe whanua whakalufua. Malo. Malo pite whehui. Ulo aki ko e tahe runganga ko sa ia i runganga ko whakapa-apa. Ka umaa. Tai kakailelei ki o ngahi ka unga api. Ko i api. Malo apito e melengahe. Te ke lava o whakamatala i mai ange. Koe hae uhinga o ke sa ia i he whakapapa. Pea moeanga whakakau mea. Tal kakai ko ia he. Hanga nge o ki whakamatala i mai. Hae mea ko ke sa ia makehe ai. Ai hide away i he ongo whai urunganga e ua ko ia i hoko koe. Koe whafofonga o e. Inga i he resort koe ni. Ke te anga whapapai hakakai o ko hao ko ha hao ko ha fie a whea mai e resort koe ni. E taitai kakai, whea mao kita ki te taitai rim ake mata malimali. Ake ai kau kes koe no kuho mai ke fie nofo ia ho resort. Malo apito. Malo lelei mele. Koe whihui he pongpongini e eke atka koe, whingak me tak mamata, koe tawhakio i ngāwe ai. Ka pāti e i kuna he misi he gāla mele, koe haho u tokoni me tānaki ke whakamaketi i a tonga ki tuapule anga. Malo pito mau whihui. Ulu aki te kokuloto ki tokoni ke whanua, ke ono ngahina whakamaa pe ai kolo, ke anga e sio ai kakai, ka utua mai, anga ono tua ki atu a hotau whanua ki tuapule anga. Mai re mele. Koe whihui ono hoko, i tonga ni o ku maulunga pita e tae mau ngāwe i he tautupu. Koe haa whaunga i he takmamata e lawa i o toko ni ke holo hifo e tae mau ngāwe i tautupu i tonga. Ka taka te whakaunga mai mai whihui. Ia, mele, kata koe tae mau ngāwe i tonga ni o tupulaki a pita peki o lunga, tau te whito ki he tautupu. Koe haha whaunga e lawa i o tokoni e takmamata i tongani ke ne hanga o hifo e tae mau ngā ue e tautupu i tongani ke tokoni ki tautunga wha ekonomika. Iho o whaunga e tokoni e takmamata ke tautupu, ko no anga ki nga tolo ngai whaunga ke kehe. E takmamata whuk te lawa pe kita o tuwha kia te kau kes unga ke na wanga ngau ake mea whakamea a mui mea ai lawa lewa ngā ue ma au kita takmamata te lawa whadau ki tuapule anga aki hanga hi hawa kau kes fo o ki tongani. I hanga te tai ako i ki he tai tari kakai te te i api pe te te iha wheitu. Hanga i sio e ha hau hataha kita e ilo i pe kita o ku te lawa po takmamata i api mo e wheitu ko ta te te iai i hono ako i kita ak pia ngai whaunga pe uk te o silo. Wike he lala po ke Tourism Week o i wanoa tahawhitu ko e Tonga Masani. Ko haha uhinga i Tonga Masani kia te koe. Ko tonga uhinga i Tonga Masani kia te au i anga wha ai kia te au. Ko anga ho masani mei api, tau hipe ia kita, whawhoi tui tui. Masani mei api, masani hoto api, aloe ke kolo,
whahaua ke whonua. Maua e kau whiwhine masani koe ne ku kau hewe auhi. Kau maa ki tau tolu katoa. Malo apiti. Malo le lei mele. Ko whehu I whekau aki, mai kau ato a hawhawhine ke whare alea o tonga. Lolo tonga e tai minifu toko si au pita. Sai, koe haha o mea e whai, e koe whine mui koe, ke hanga whakaloto lahi aki, ko kau ngā whine mui, pe koe kakai whine o tonga. Ke nau kau atu ke whiri whare alea, mo nau huu ki whare alea. Malo. Malo pito. Koe anga o to whakaloto lahi ha to kau ngā whiwhine, ke kau ki he whare alea. A ki pehanga I poini te sio maho I ngā ngai kono teke nau tō. Nea ngō kia e kau tangata, kau whiama o whaka whiwhine ke alo pōpō. Hange koe a koe teke ke nau aros pōpō mai I he rungaanga koe ni whakatonga. Even kau tangata e ku nau tokanga pe nau toke ngahi mea whanau tō whakakai tangata pe. Ka I Whakte mai whiwhine ke hu ki loto, ke lawa ke na whepōpō ake a tangata me whiwhine, ma wahe ola lili. Ka take mo te paspasi mai moa ko mele ngā heia our Miss Hideaway Resort. I'd like to call upon our next contestant, Miss Keyutu. Please, judges, our next contestant will prefer questions in English. Malo. Malalele, fia ke whakawhilo aki atu au, ko hoko hingoa, ko Margot o Whakiletai Vrana. I'm proud to represent Miss Keyutu. I hail from the village of Fuamotu. Malo. Ms. Keyutu, how are you doing today? I'm good, thank you. Where is your accent from? I'm sorry. Where are you from? Oh, I'm from America, What part of America are you from? California, the Bay Area. You like it here in Tonga? Is this Yes, your first I time? love it. No, I've been here a couple times before. All right. As a Tongan American from California, how important is the Tongan culture for you? Being from America, it's very different because in America there's so many other cultures, but I'm so proud to be Tongan and represent my culture in America. We do a lot of events, you know, like even just little birthday parties and stuff like that. We all come, or in weddings in our tauvala, and we really represent Tonga. People look at us like, oh, they're wearing their tauvala. What is that? What in America? Oh, thank you very much. I'm happy for you, and I'm glad that you mentioned Tauvala and the diverse cultures in the USA. It's very important for people like yourself to represent our people and the Tongan culture. So if you can identify two of the Tongan cultures that stand out the most to you, what would that be and why? Two things in the Tongan culture. Two Tongan culture. So two things I would say that stand out the most to me. I think I'm going to bring the Tauvala up again. The Tauvala and also our Sabbath day. I think those are two very important and very unique things about our culture. The Tauvala is unique to the Tongan culture. There's no other cultures in the South Pacific that really wear the Tauvala, and it's a sign of respect. With the Sabbath day, I think that it's unique as well and important to our culture because
we really prioritize Sundays. You know, we close down the shops. It's our day with God and our resting day. And that's what I really love about our culture, is a Christian culture. Thank you. I appreciate it. Good morning. The question Good morning. today will be from me, will be on tourism. If you win the Miss Heilala competition, what can you do to promote Tonga? I think what I could do personally is promote myself, how I am as a Tongan. The things that I wear, such as just walking around maybe in a gie. In America, you know, not everybody are aware of who Tongans are or where Tonga even is. So just walking around in my Tongan attire, being who I am from Tonga, you know, being from the Friendly Islands, I think that's a good way to represent and promote Tonga to where I'm from and people who aren't aware of what we are about as a culture. Hello. Hi, Marvel. Hello. Question that I'm going to ask has to do with the youth employment here in Tonga. The number of youth unemployment in Tonga is high. How can tourism help minimize youth unemployment here in Tonga? I'm sorry, can you repeat the question one more time for me, please? The number of youth unemployment in Tonga is high. How can tourism help minimize youth unemployment here in Tonga? So tourism, having people come here from out of the country to maybe create jobs for our youth is a good way to help with the unemployment with the youth and help out with workshops and help figure out what they want to do in life so they know what kind of career they want to do. And being maybe in tourism, working with the Ministry of Tourism. I know that that's a big thing here in Tonga. And I think that a lot of people would love to help that to advertise Tonga. Malo. Malele Miss Keitu. Malele. Heilala Week for 2017 theme is Tonga Masani. What does it mean to you? Tonga Masani it's hard to, you know, put in English because it's so much deeper than just beautiful. I think I really would like to compare it to the word unique, because us as a culture, there's little things about Tonga, like our cultures, our traditions, our land, and all of those together bring together what we truly are as a culture. And it's so unique. And I think that's what Tonga Masani is. We're just beautiful Tonga, beautiful people, beautiful land. Malo. Thank you very much. Yeah, Malolele Marka. Malolele. The question I'm going to ask you is about women being in parliament or women participation in parliament. As a young woman, what would you do to support young women in Tonga or women in Tonga to have the courage to participate and to try and go into our parliament? Thank you. Thank you for that question. I really like that question because I really look at myself as a feminist growing up. I'm an athlete. I play basketball, and it's kind of like people look at you like you're a tomboy. Girls can't do that. But I think that a great way to implement women and help them get into parliament or anything
that maybe is looked at as a man's job, we should just eliminate gender roles. You know, we can do little things like invite women to play sports with all the boys and really integrate women and men so they don't think that only men can do that or only women can do that. Mala. Malo apito, Marco. Thank you. Ka take mo te paspasi mai moa, ke tau Miss KU2, Margot Ofa Gilatai Verana. I'd like to call upon our next contestant, Miss Matematonga. Judges, please, our next contestant will prefer questions in English. Malo. Whakatula o atu. Whatap ke oto mawhiku awhio e talo tongani. Whatap ke sea o mea. E whatap ke timoto kotoa o mea mai ke pokama o pongpongi. Sorry, o whiawhini. Ka ata moao ki whakahoko atu a e kuingoa. Ko kuingoa, ko ana tau umu, Viviana I Ariana Verones Koloi. O ko whawhongai atu a Matematonga. Pea ko lele mai eni me he paintu ua, havel loto, havel toke lau. And it's really a pleasure to be here today. Malo pito. Miss Matematonga, Yes. how are you today? I'm good. And you? I'm good, thank you. Yes. Okay, my question for you. The Ministry of Tourism and the Hilala Work are trying to promote our Tongan culture during this festival week. What are two things that you would consider special about the Tongan culture? Okay. Well, we have historical sites and we have natural sites. So to promote our culture, I would use our historical sites. First of all, the Ha'amonga. Why? Because it is the second or the first handmade in the world. Well, first is in Britain and second in Tonga, handmade, the Ha'amonga Maui. And second, one of our natural site, the blowholes. It is not only Tonga has blowholes, also Ewa. But not all of us know that because in Ewa it is a restricted area. So why I think that the blowhole can promote is because it is unique. There's times that it blows the water at one time and it does whistle. That's why it's called, it has a name for it when it whistles. So to promote, I would choose Ha'amonga from our historical site and the blowholes from our natural site. Thank you. Thank you. Good morning, Anna. My question to you this morning is regarding tourism. If you were to win Miss Heilala, what can you do to promote Tonga? Thank you. If I am to win, I would like to use our natural sites. Why? Because it's the beauty of Tonga. I mean,
I would like to secure and to protect our natural sites, our natural being. If I am to win, I would like to protect, secure, and guide, especially the whales here in Tonga. Like we should protect them, like put some gates or secure them, because here in Tonga, it's usually whales are here. They never go away. From January until December, you can still see whales. But if I am to win, I would like to secure and protect our natural sites of our country. Thank you. Maralei ana. Malay. In Tonga, youth unemployment is high. How can tourism help lower this high unemployment in youth in Tonga? Thank you. It is true that youth nowadays they don't get jobs and it's increasing. So in my opinion, to be able to decrease, is that what you were saying? Decrease the number of, it's basically about to educate, get a school, but not the type of school where you get, if we can get a school that doesn't, like school fees, how about we try to educate them, the youth, and then we try to let them go out, like our natural sites. It's basically about our natural sites. Like we can let them look after our natural sites. See the blowholes. They can go out and like clear out the places if it's dirty. Our historical sites too. It's little jobs like security or cleaning. Some people, they look down for at cleaning, but I tell you, whatever your job is, cleaning, sweeping, washing the dishes, it's all about passion. What you have there, what you have for the country. So what I would promote for the youth is, I think, is to just get them, just educate them, try to make a program and explain to them the beauty of our country, our natural figure, natural sites, especially our natural sites. So, thank you. That's all. Malay Anna. For this year, Heilala or Tourism Week, a theme is Tonga Masani. Yes. What does it mean to you? Okay. Tonga Masani, there is a lot to its meaning than just Tonga Masani. We all know Tonga Masani is like shiny and clean. But there's more to it. More than it just what it looks like. Tonga Masani for me is keeping our nation clean. And to do that, we are to use our four golden, what do you call that? Sorry, I'll just tell you guys, okay?
So it's reciprocity, mutual respect, commitment, and generosity. If we are to go back, if we are to go back and use those, because I tell you, ko whaapa, whamamahi mea, sorry. If we are not able to do those three things if we don't have lototo. So if we are to use that, then we can be able to keep our nation clean, you know? See, like the rubbish in town, some people, they just walk past by. See, if you just, like, some people, they are embarrassed to just get the rubbish. I'm like, really? Are you that? Seriously. Seriously. So if we are to keep, so Tonga Masani for me is keeping our nation clean and to use those four things. Without Lototo, then it's nothing. So thank you. Malo pito. Malolele Anna. Malay. The question I'm asking you is about women being in parliament or women participation in parliament. What would you do as a young woman to promote or to empower women to be able to stand as candidates to parliament and try to go into our parliament? How can you reach out to the rest of young women in Tonga so that you all young women work together to see how our women can go into our parliament? Thank you. Thank you. I am proud to be a Tongan. Seriously, everyone can say they are Tongan. We are all Tongan. But what makes it different is the passion. Is the passion of wanting to be a Tongan. The passion of wanting to do for the country what you can do for the country. And there's a saying, the President of America, Kennedy, and I quote, the country, you don't ask the country what they can do for you. You ask the country what you can do for the country. So to push the ladies or the women of Tonga to join the government, I think it's all about the passion within you of being a Tongan. Seriously, we can all say we're Tongan. We can say that. But what makes it so unique and different is the passion in you. Okay? So I think that's all for me. Thank you. Malo apito Anna. Ka take mo te paspasi mai moe ka Miss Mateo Matonga. Ana toe umu Vivian E. Ariano Veronesi Goloi. Ladies and gentlemen, we're halfway through our contestants, and I'd like to just acknowledge again our sponsors. He kanai kai ai tau kau sponsor, he kai ke lava ke whakahoko koe e tau ngā he polokalama koe ni, pa koe ki mo menit pe koe ni ke acknowledge whakawawave at pe ki nau tolu, koe tau elite sponsors, Fiji Airway, TCC, Real Tonga Airlines Limited and Palu Aviation Services Limited, MBF Bank, our platinum sponsors, Toyota Tusho, Asco Motors, Tonga Airport Limited, Bepehefo Kedao Gold sponsors, JR Hiring, Comfort Zone, Lomaile Lodge, 5-Star Finance, ka take mo paspasi mai mua tau kau sponsor koe.
I would like now to call on our next contestant, Miss Bose Fashion. And please, judges, our next contestant will refer the questions in English. Malo. O eki mo kainga tonga katoa pe aloha malo lele. O ku hingoa ko ki risitina wike lotu pine pe ku ta ua tolu eni. Ko lele mai me fasi mo yafi, holonga wawau, tungua, kotu. Haawaka tolo fu upua ko whanongo tala noa, tataka mo tonga, niua fo'o, tala siu, kolomotu a maupanga. I am so honored and proud to represent Ms. Bose Fashion. Maloa pito tua ofati. Ms. Bose Fashion, Cristina? Yes. Malolele. Malolele. Okay. The question I have for you, it's about our Tongan culture. What are 2 things that you would consider special about the Tongan culture? 2 things I consider special about the Tongan culture, I would say, is our monarchy, the Kingdom of Tonga, and our love. Our people are just so friendly and we're so welcoming. Thank you. Thank you. Why are they stood up for you? Why do you think that they are special for you? Monarchy and the Kingdom of Tonga. Because, well, I'm from the States, I'm from Hawaii, and back at home, when we're wearing our tauvala and stuff like that, our keke, we're being identified and we are known for the only people in the Pacific that has a monarchy, and our tauvala identifies us as we're Tongan people, proud Tongans. Thank you. Thank you. Thank you, Cristina. Cristina? Yes. Yeah. The question this morning from me is regarding tourism. If you win the Miss Heilala competition, what can you do to promote Tonga? If I was to be crowned Miss Heilala, what I can do to promote Tonga is, I think that to help promote Tonga, I think we should have a museum, because archaeologists, they find our resources in other countries such as Europe and England. And if we was to have a museum here and collect all our resources, that will attract tourism as well on the website. So, thank you. Hi, Christina. Hi. The number of youth unemployment in Tonga is high. How can tourism help minimize high youth unemployment in Tonga? Well, tourism, it's a positive impact on Tonga because that's how we receive income in economy, and it's a big boost. And to decrease the amount of unemployment youth, we can have a workshop, such as back in Hawaii, we have a job fair. And I think if we look into having a job fair where we have instructors from overseas fly in and just talk about their community back at home and how their career can make an impact on the youth. Thank you. Male Cristina. Malolele. The year 27 Heilala Week theme is Tonga Masani. What does it mean to you? My meaning for Tonga Masani is beautiful Tonga, and the first thing that comes to mind is our people. We're very beautiful people inside out, and it all relates from inside our heart and our love for God. Thank you. Maloilele Cristina. Maloilele. My question is about our parliament in Tonga. There are not many women in parliament. Right now there's only one woman. As a woman yourself,
what can you do to promote or to empower or to help women in Tonga, and young women, to have the courage to stand for candidates and run for parliament? Thank you. Well, one thing that comes to mind is Heilala pageant. I stand for women all around the world, different size, color, skin, and this is a great opportunity for us to step up and just letting women all around and youth, young women's upcoming youth, know that anything is possible as long as you give your effort and your faith strong. Anything is possible as long as you relate back to God, and we can look into more opportunities for young women, such as career, looking into the field to upbring our economy and government. Thank you. Malo apito Cristina. Malo. Malo lahi apito pakata ke mo te paspasi mai mua ko ta Miss Gold Fashionia Lisita Wikeloto Pine. I'd like now to call upon our next contestant, Miss Ewa 2017. He tau taitali koia ki he tau Miss Ewa 2017. I'd like to also again take this opportunity to acknowledge our sponsors, our supporting sponsors, Little India, Rising Sun Travel and Tours, Nuku'alofa Outrigger Canoe Club, Tonga Fit Gym, Siangana Travel, Suliana's Dance Academy, Tonga Water Limited, OE Limited, Ports Authority Tonga, Ministry of Justice, Dafosa Corrales Greenhouse, Atiloa Pacific Paint, New IT. Kata kaya kata kamu poder paspasi mai pueta sponsor. We now have our next contestant on stage, and she is Miss Lady Maria, Australia. Kata ke mo paspasi mai. Kata ki Miss Ewa 2017. Malolele ko hingoa ko pe ala salosi pe a goglele mai me he funga fonua me futu ewa a folaha homa ni wa fo o ko fia lahi ke fa fonga e Miss Ewa malopi. Miss Ewa fea la salos. Ala tamau ki hotan. Ala tamau. Ke fea. Saipe. Ko fehu te whaka te koe. O whikawa kia pe mai urunga whawhanua tonga. Ko tui pe ko ke mateu apito ki e tau wike he lala. Ko taha ia ngai tau mua e patunga ue pe mo e he lala wike ko no tu uaki ho tau ngai urunga whawhanua. Ko ha urunga whawhanua e ua o ke sa ia taha ai pe te ke manako ai o ku ke loto ke whamamawha i ke whanua loloto. O ka pau te ke hoko ko e misi hei lala o e ua no tawhitu. Malo. Malo pito. Ko e ulunganga wha apa-apa pia mo loto to. Malo pito whea. Te ke lava o ki whamatala i whakaiki ki mai ko hai uhinga o ku ke mana ko tahai i heongo ulunganga e ua koena ko he loto to pia mo i whaka apa-apa. Malo pito. Ko e uhinga ko whili ai whaapapa o whumau inga o pito e ka te tau tolu. Ko mea ilo ai tonga i he ngai tapa ko toa pe e mamani ko tau ulunganga whaapapa e tau whaapapa ai tonga ane ke tō whiwhine ka pe whake
o mātua. Pea, ko e loto tō o ku mahu inga apito i ka te tau tolo tonga ke tau loto whato ki lalo. E whetuko tau pe o tau alo ai i mamani i loa pe tau tolo tonga ko tau loto whato ki lalo. Malo. Malo Vito. Malo le le whea, ko ki whehu i ka koe he pongpongini, ka haue me he tawakoi tak mamata. Ka pau te i kuna, te ke crown ko Miss Heilala, ko ha u whaonga mo i po kalama te ke whakahoko ke maketi ia tonga ki tua pole am. Malo au pito, ko e ngai whaonga ko ia te u tuake atoa ia tonga ki tua pole anga, ko e tau ulunga whatonga hangi ko ia ke tau tui e tau wala mo e kie lava ke tala i ke tau tolu ko tonga pia tau maki he pe tau tolu mi mamani i taim tau tui e kie mo tau wala pia o kukau a tonga ni i otumoto a tonga ni otumoto motu ata i he motu Pasifiki ma ko ia pe Te ke whakamaketi a eua hako ira whakaofa au pita eua. Iyo, te utuake ata eua kukau a eua ia i he otmotu ataha. I otmotu tongani, pia mono ngai mātanga, pia mono ngai tala tupu ai ngai mātanga ko ia. Mai le whea. Ko whehui e whekaua kia pia mo e maunga au e koe pe mo tai maunga au e tau tupu. I e tau kotoa toko lahe tau tupu na osmai mea ko o kui kai ke lava maho na unga au e. Pia ine tu e tai nimi o maalunga u pita tai maunga au e tau tupu i tongai. Koe ha nai ha whakakaukau ke lava e ta whaketak mamata ke hanga holoki hifo e tai maunga au e koe ni e tau tupu i tongai. Malo au pito ko e ku ki tali pe ki ai o ku whe mao ke te fotu he pule anga ai ngawe ke lava ke whangawe e tau tupu ko ia pia lava ke langa whalaka e o tau whanua pia mo lava ke tokoni e tau tupu ha whaunga mo ha ngai tale niti e kunau tale niti aki ke lava tokoni ai Alele misewa. Alele. Ko e theme o e Heilala wiki wanoa tafitu ko e tonga masani. Ko e ha uhinga ke a koe uhinga koe ni o tonga masani. Mahalo pito ko e ku ki uhinga pe ki ai ko e uhinga pe ai tonga masani ki he tau hea tonga ke whaofa. Pia lava ia ke ne tohoa ki i mai e whala e wā. Me ngai whanua keke. Malo. Malo hopi. Malo e lele wheau. Malo e. Ko whehui ka te koe. Whekau aki mo kauat a hawha whine ke wharearea o tonga. Sai koe whine moi koe. Ko haha o mea e whai ke whakalotolahi i mo whakaivia ai ka kai whiwhine o tonga ke nau kauat ke whiri wharearea mo nau o whakafofongai ai whanua i wharearea. Malo. Malo pito koe mea pe koe e whima ke whahau ko ki he takai whiwhine ke te whalotolahi ki nau tolu pia mo te poupou ki nau tolu ke nau to ako ke te lahi ange ke lava ke nau tokoni ke te nau tolu ko iak nau whimau ke te langa whalakalaka whanua pia mo poupou ia ngahi whimau ko ia e kakai whiwhine whanua ke lava o
o whaka ue nao ngahi leo ki he whale lea. Malo apito fia. Miss Ewa 2017 Fe'ao La Salosi. Kata ke mo paspasi mai. I'd like now to call on our next contestant, Miss Lady Maria, Australia. Miss Lady Maria, Australia. Malolele, everyone. My name is Lillian Jessica Bayer. I hail from the villages of Ma'ufanga, Fo'aha'apai, Niue, Lapaha, Tatakamotonga, Neafu Vava'u, Whahefa, and Masilamea Tongatapu. I am honoured to represent Miss Lady Maria Tonga Australia, proudly sponsored by Lady Maria. Malo Aupito. Hello, Miss Lady Maria, Australia. Hi, how are you? doing? I'm good, thank you. That's good. My question for you, Lillian Paya. What are two things that you would consider special about the Tongan culture? Two things that I would consider special about the Tongan culture would be the way that we are on Sundays, how we just focus on going to church and to keeping it Christian. And another thing would be the Tongan attire, what we wear. Malo Aupito. Malo. Good morning, Lillian. Actually, it's afternoon. Good afternoon. Good Lillian. afternoon. My question to you this morning is regarding the tourism. If you were to win Miss Heilala or be crowned Miss Heilala, what can you do to promote Tonga? Okay, so what I would do to promote Tonga is, well, obviously I would advertise it on social media because that's really big in our generation. Also sharing my personal experiences on Tonga on the famous landmarks like the Ha'amonga and the King's Palace. And also using the resort as a tourist attraction. Does that answer your question? That's really great. That's really great. What about people from old school such as myself? Okay, so I would probably use, so for old, like people from your generation, well, you have Facebook, don't you? Aren't you on social media? Come on. So I would still use social media to advertise to you, but I would use other landmarks, like the more ancient ones. Thanks. Thank you, very good. Malolele, Lillian. Malolele. My question has to do with youth unemployment in Tonga. It's a fact that it is high here in Tonga, youth unemployment. And what are your ideas, you think, that how tourism is going to help reduce this high youth unemployment in Tonga, tourism related? Your ideas would be great, thanks. Okay, so growing up, I was always told that education is key. So I think to encourage the youth to go work would be education. But I come from Australia, and in Australia, you're allowed to work when you're 14 and 6 months.
So I think that would be a good idea to advertise to schools like that they can work at that age at fast food stores here in Tonga. So that would be a good idea for you guys to do here. Thank you. Hello. This year's theme is Tonga Masani. What does it mean to you? Tonga Masani, to me, it means to keep Tonga clean. For example, like helping out in the environment, keeping it clean, and keeping Tonga beautiful. Hello. Hello, Lilian. Hello. The question I'm asking you today, it's about women in our parliament, women participation. What can you do as a young woman to promote and help other young women or women in Tonga to be empowered to stand for candidates and go into parliament? Thank you. Okay, so what I will do is kind of like the block party. You know how we had the block party the other day? Sort of encourage women to come and join the block party, and also, to come and join and spread the word. Just let everyone know that we're all here and we can all stand together. Thanks. Miss Lillian Jessica Paya, Miss Lady Maria Australia. Kata ke mo paspasi mai. I'd like to call upon our next contestant, Miss Tui Tui Fashion. And please, judges, our next contestant will prefer questions in English. Malo. Ufanga pe whakatapu, kau lawe atu pe a whinimoto ani. Ko hoku hingoa, ko Titania, Tiara, Monique, Mate ko lava, ko ku tau o waeni, ko ku lele mai, me hei lalo i tula ka mana, vai ko puna, maka ko Pauline, Esi o Queen Salote, Taaki Moyaka, maka ko valu, pa mo ha vakatolo. Ahoni, ladies and gentlemen, I'll be representing Miss Tui Tui Fashion 2017. Toa fatu. Hola Lele, Miss Tui Tui Fashion. Lele. Ke vevehake. Sai vevehake goe. Ko sai be malo. Okay. Question I have for you. What are two things that you would consider special about the Tongan culture? Two things. Malo. Two things that I would consider special about Tonga would be how we have kawei goulai wha. I wish that you would say 4, because we have 4 kawei goulai wha. Gowi e au koe pilaria a tautolu. So those are the pillars. Koe uluakipe ai whakaapa-apa, how we have respect. I was taught from little about respect, whakaapa-apa. Koe wā lewa koe tauhiwa, to keep a close relationship with everyone else that around us as well, and also people who comes from other countries. E lawa i ke tau whiahui muna tolu. Koe tolu lewa koe lototo, to be humble. Us Tongan, we are beautiful in our own way, and the way we portray ourselves is how we make others more beautiful. But koe last lewa koe offer, to have love. For us to have love, I guess love is the most important thing out of all of them. Without love, there's no kainga. That's what I would say. Malo.
Thank you very much. Would you like your question to be in English or Tongan? English, please. Thank you. If you were to win Miss Heilala this year, what can you do to promote Tonga overseas? Thank you for the question. For us, I guess it's based on us ladies. We all have beauty within as well. The way we portray ourselves is how we would, I guess the way we portray ourselves. The way we act as well, the way we etawanga, e lavaia o whakahoko ke kakai kotoa pe e tau whanua. Ko tau teu mo e tau lototo o kawai. Ka pate tau, if we apply the 4 golden threads to our life, e lava ki taia o hoko koe whewhine tonga pa ilo lava kakai e whanua e te hap me ai. Ko ia pe malo. Hi, Titania. Hello. My question is to do with youth employment in Tonga. The number of youth unemployment in Tonga is high. How can tourism help minimize this high youth unemployment in Tonga? It's more of us, it's more of our job to relate to what their mindsets are. If we change their mindset, then their heart and full body would get involved to get them involved in what Tonga can offer them. I guess in Tonga there are many things that we can offer the youth to get them to be more educated. Tongan people, we all have many talent. We need to show this. I guess it's through sports, through whatever that we're taught when we were little, we can showcase those. I guess we have to have more of a community-based thing that can, events that can bring out these youth of ours. Koia be malo. Malele Titania. Malele. This year theme is Tonga Masani. What does it mean to you? Tonga Masani. When I first heard of the actual word Tonga Masani, I find it very beautiful. Koe Masani, kone uhinga, the highest of the most beautiful, I would say, o lahi angia he beauty, Masani, o hoi hoi fua, a Masani. When somebody say Tonga Masani, I would think of the beauty of the land. Tonga o kulahi ai, there's so many beautiful things in Tonga that we can embrace. But the one thing that's stopping it is more of the cleanliness of Tonga. There's not much whakamau api, ke tauhilele e tau whanua ka pau e tō. My auntie gave me a quote to say, actually, there was one thing that she taught me was, ko Tonga o ku tahape, ka pau e pulia. Ko ia pe, malo. Malo apita. Malo lele, Titania. Malo lele. Yeah, it's about our parliament, women participating in parliament. As a young woman, what would you do to promote to young women in Tonga and women in Tonga to empower them, to make them want to go into parliament? Into parliament. Ko tau whewhine Tonga o ku loto lahi. That's what I think of us. O tau loto lahi. For us to get them to get involved into parliament would be
not many women would go for parliament, I'm seeing. But they have their own choice. They have their own anga genau loto toa genau kamai ke he parliament. For them to be part of the parliament it's up to them. It's their own choice. Now, I guess it's more of what their heart and mind would put into to our country. Kaya pe malo. Malo apito Titania. Our Miss Tui Tui Fashion 2017, Titania Tiara Monique Matekolava. Kata kemo paspasima. I'd like to call on our next contestant, Miss Havelu Park. And our next contestant judges will prefer questions in Tongan, please, Malo. Malo elelei, ko hingoa ko etna o ne lua paia, ko ku ta ua noa eni. Pea ko kulele mai me he halamanga ono, funga ana uku, fufa ko fie me a me vai ko lelea, kolo falahola, maka ko valu me taulanga na whanua. Hala paintu ua mo he ilala ko pik pea vela. O ko loto ke whafofongai a Miss Havelu Park ke wafta fitu. Malo. Miss Havelu Park. Que veve aqui? Sai o pito malo. Ko tui peo koe te ki whatatari i whaimu ke ao mai ke stage ki tari na whiu koe ni. Koe whiu koe te wat ki a te koe o ki whikawaki pia mo tau rungang whawhanua. Sebe whiu whatonga tu? Koea. Malo. Koe haha urunganga e ua. Ko tau urunganga whawhanua. Te ke lota whimali ke whakahoha ai e hoa kani. Hange peha popo ke whanua, pia moe tau hei lala wiki koe nuk whai koe. Malo au pito, whehui koe a. Koe urunganga e ua ko whemau koe lawe at ki ai, ulua ki koe whaapa-apa. Koe whaapa-apa aku mahu inga au pito kai tau tautonga, I hanga tau no fua whewei tāpui aki. Pea moe whaapa-apa e tō whewhine ki tonga ane. O kau moe ai hanga tau no whai society. Koe unganga whikaua ko loto ke whauha ki ai, koe unganga whatō ki lalo. O ka pau te tau mau a ofa, pa te tau unganga whatō ki lalo, te tau lava lewa o whetokon aki me ka kai ho tau whanua, moe ko malo. Malo dele etna, kiki whehu pe ka koe pongpongen wheak moe tak mamata, ka pau te ke ikuna e Miss Hei Lala, ko hea o whaunga moe ngāue te ke whai ke whakamaketi I a tonga ki tūpua le anga. Malo pito. O ka pau te ikuna e Miss Hei Lala e wafta whitu. Ko e whaunga te whamaketia ki a tonga, te whamaketia ka tonga ai taungahi unganga tu whanua. O hange ko eni ko e tau kie me tā wala, me mau inga e tau mai polo kalama o hange ko e putu, whai aha mai mali. E tau mea pe mo wakai ki he mea tu ai kuini hono tolu po ke tu I o tonga whika tolu ki Britania lahi. Ka tuhak mau inga na ne whai I Britania. Ai lotonga ai lele koe ai whakalau ni. Pena ke ne loto ke ai ki olunga I ne tatasali ho te. Ke tahai ai unganga whatonga tau toi tongani. Whemau ke tau ke tuaki pe, ke ngai whanua. Ai mahu inga, ai ngai mea whakatonga o tau whai. O hange koe tau lotonga whai koe ngai mea koe ni tongani. I ngai o wau putu moe mali me mea ai ho eiki. O ki kai ki tau sio ki ai oku, mo fua ki tuha wha malu hata.
Ko taha ngai unga nga whamau ki tau kei pue puke pe, ke tau tuwa ki aka tongani, ki ngai whanua. Malo. Rai le ame lua. I he tau kotoa pei tō ngāni tō lahe tamai ki nau osmai me ako. O tō lahe ki nā tōka ki nā mau ngāwe. Ai me meko ki nā tōka tō tūpū i e tō ngāni. Koe hānai au whakaukau i ta whakone tak mamata te lawa toko ni ai palpalema koe ni ke ni hanga o holoki i whai tai mau ngāwe ai tō tūpū i tō ngāni. Malo au pito. Ko tui au pito koe tahaya ngai uhinga uhu. O osi mai tamai ki ako. Pai keke mao hanau. Ngai ngā hui koe tongani. Koe lua ki pe o ku low and quality he ako. Pe o ku... We all know the hanga ungang whatonga. Koe na lat pataha ku mahe nia mo pule koe ngā hui koe ia. Hu ko ngā hui. No whatotaha koe. Pea, ko ngā ue ai tak mamata ko ton ke whai ko ke tau whai ai pe whanawa ko. O tanga nau tolu, this is not the ending. Ai ke mau hanga ue. Pe ko taha ko nau hanga o whenga i ke kume hanga i pot ngā ue. E lawa e whanau o mi o hoko ato e ngā ue mo whahohaa ko ai. Ke tokon ko tau whanua, malo. Maletna, koe theme koe ki he Peilalawi koe wanota fitu koe Tonga Masani. Koe hai uhinga kia te koe ai Tonga Masani. Malo au pito. Koe Tonga Masani te ki hanga o peteki kai ki whailea ki he eo. Koe Tonga o uhinga kia koe pe moao tangatai no whanua Tonga. Koe Masani te o mai a whai ka wei koula e Tonga, ai loto tō, ai mamahi mea, ai whaapa-apa, mai tauhi wā. Peka pā e mau ko toa e Tonga, ai whai ka wei koula, ko pehe ko Tonga Masani mo nia ia. Koe Masani me whaafofa e Tonga, heke ke maa ata kai e tau tuwhi. He maa ata kai e tau hiko wewe. E tupunga e Masani ai Tonga, me whai ka wei koula, ka te tau whate whito pe kia ofa. Ko tau mau a ofa, ko tau mau ko toa e Masani ai Tonga. Malo. Malo pito. Malo lele etna. Koe whihu i te whihu i ka te koe. Whikau aki ia, me kawat ho ik whawhine ki he tau wharearea. Ko hinga koe whewhine koe, whewhine mui koe. Koe haa whaunga, ke hanga whaka ai, mo whakaloto lahi. Hau kau ngā whine mui, pe koe kai whewhine o Tonga, ke nau whie kau atu ke whiri wharearea, ke nau hūki wharearea, o whawhawhunga e whanua. Malo. Malo au pito. Koe... O mahu inga au pito, ke ai hawhewhine e wharearea, he tau iloi ko tau pe anga tau no whatonga, o pule pe ha tangata, ke kia leo ka kai whewhine. Ko whaunga te whai ai ake ka kai whewhine ke nau loto ke nau hu o kau i he whalelea. Ko nau sio pe ke anga e nofo, mo e lahi ngai violence o hoko, whamamahi e ka kai whewhine. Ke mau stand up for a right, ke mau o fu ke mau mooni, mo e totonu ka kai whewhine. Pa koe ngai tahe ngai whaunga te nau whai ai lewa, ai ka kai whewhine, ke nau whio ki wharea lea ki awe mau ngai leo. Koe pe malo. Malo apito etna. Our Miss Havelu Park, Edna Onelua Paya, Katake Moto, Paspasi Mai. Our next contestant, ladies and gentlemen, is Miss Lomaile Lodge. And please, judges, our next contestant will prefer questions in English. Malo. Kole ke hufanga
I he whakatapu ko Osi Kamata. Kai ata mo oku I he whainga malie. Ko hoku hingoa, ko Lili Peti, Kefi, Ala Seli Manu. Pea ko hoku tautahi vai, tau wanoaini. Ko eko lele mai, me he funga whele ave, loto kaiano, hala hopo hopo, taaki moeaka, malau oi vailahi, la kepa, pea moe I o tuku aho. I will be your contestant number 14, and I am very proud and honored to be representing Miss Lomaile Lodge 2017. Malo Alpito, tu Alpato. Lili Peti, malo tamau ke hatan. Thank you. Okay. The question I have for you, it's about the Tongan culture. What are 2 things that you would consider special about the Tongan culture? Thank you for your question. Number 1, for me, something I find special about the Tongan culture would be the 4 golden strands. Ofa, whakaapa-apa, anga whakato ki lalo, and lototo. I believe that with all of the 4 golden strands, this defines everyone in Tonga, and this sells our homeland to everyone, which makes us special in our own way. My second point that I find special would be the love that we have for our own culture. For an example, how everyone walks around in a gear or ta'avala and find it quite natural and normal. But for me, as a New Zealander, I don't see quite often in my country. So I find it special seeing my own people walking around in our own culture's costume, which is really nice and I think is very respectful of us to the rest of the world. Thank you. Thank you. Good afternoon. Just a question on the tourism sector. It's an easy question. If you win the Miss Heilala beauty contest, what would you do to promote Tonga? Thank you for your question. To promote Tonga for me, well, I would want to make a difference. I would want to put Tonga out there because we are the only Pacific island that has a king and queen. And this is what makes us different from every other Pacific island, Samoa, Fiji. And so this makes us special because we have someone to look up to. And someone to look up to, and it makes us know that we have values, and yeah, that's all for it. Thank you. My question has to do with youth employment in Tonga. It's the fact that the number of youth unemployment in Tonga is high.
how can tourism help minimize this high youth unemployment in Tonga? Sorry, could you please repeat your question? Yeah, sure. The number of youth unemployment in Tonga is high. How can tourism help minimize the number of unemployment of youth here in Tonga? Thank you for your question. Yes, I do believe there are many unemployed people out there, and I trust that the difference we can make would be gathering everyone up, making workshops for our youth, motivating them in some sort of way that would make them want to work and go to school. So, yeah, building workshops and just helping people out there want to find a job and be employed. Thank you. Malele Lilipeti. This year theme is Tonga Masani. What does it mean to you? Thank you for your question. Tonga Masani to me would be the beauty within one. I could also relate the four golden strands to this theme for this year, and this builds up of what a girl collects to find this theme in them. So the theme Tonga Masani, this defines each and every one of us girls that we are beautiful inside and out. We are lototo, we are anga whakatoki lalo, we have ofa, and mamahi I mea. So to gather all that up, to me Tonga Masani means we are pure and we are everything that a girl would have in a Tongan girl. Thank you. My lord. Hello, Lele Lilipeti. The question I'm asking you, it's about women participation in parliament, as members of parliament. As a young woman, what can you do to influence or empower other young girls or women in Tonga to run for candidates and be members of our parliament? Thank you. Thank you for your question. Well, to influence other young women, we could maybe use other role models out there as an example. So, I'm trying to remember her name. For an example, if you look at Jenny Salesa, we could use her as a role model for our young girls to be just like her and run to be a candidate. I think this would be a good reason as to why girls would go for that role, because she is genuine, she is strong, and she takes pride in her work. Thank you. Miss Lilipeti Kathy Ala Sally Manu, our Miss Lo Maile Lodge, kata ke moto e paspasi mai. Ladies and gentlemen, our next contestant, Miss Abroxis, New Zealand. Please, judges. The next contestant will prefer the questions in English. Malo.
Tapu ki he wuniwalu o e universi. Whakatapu ki he hou eiki. Kai ata ke whakahoko atu ho mau ki whinemotua whakawhawhonga whika tahanima ki Miss Heilala Wawhe Tahawhitu. Ko hokuhi ngoa, ko Ophelia Kitiliti Kawa. Ta'o atolo eni, whanaui mo tupu hake I Auckland, New Zealand. Koe masani a hoktonga, koe whana mea ai kaliloa. O ilo ai a hoku tupanga. Ko e kulele mai, me he taulanga tatu, seti oi wālongolongo, paini tuua, tapu lulululu, taaki moiaka. O kuau whiawhia, ke o whakawhawhangai, ai kautaha, whinemotua, tonga, whakapaia, I New Zealand, ko Salote Hele Talilo, ko Mr. Praxis, New Zealand 2017. Malo au pito, mai loto whakaapa-apa mooni, tua ofa e ki atu. New Zealand. Hello, and how are you today? Fine, thank you. I like your introduction very much, and I can see that you're all over from all over the place here in Tonga. And as a Tongan New Zealander born, what are two things that you would consider special about the Tongan culture? Thank you for the question. Ka taki ka te otali atu pe I he lea whakatonga. Olo aki, ko tau ulunganga whakawhonoa. Ko e tau mao ai ulunganga whakawhonoa aki ai whaika veikola. Ko e tau loto tō whakaapa-apa, whewei tokai aki, mo tauhi waha. Mo e ua, o e tau kei nofo I he molu malu, o e tau, royal family, mo e tau lakau aki e tau tonga, ko o tua mo tonga ko ho tau tawhia. Malo pito Ophelia, o ka haa malawhia, te whita mo tolu e tau tupu muri, ke mo maho e ilo koena, ke lau kawa ke tau tonga, tatu whita ke hoko ho tau ki whanoan ko purianga whakatui. Aku whiwhia pito I o whahoko mai aho tari, malo pito. Good afternoon, Ophelia. Would you like your question in Tongan or to be asked in English? In English, please. Okay, good. If you were to be crowned Miss Heilala, what can you do to promote Tonga? Thank you for the question. If I were to be crowned Miss Heilala 2017, what I would do is put Tonga on the international stage. A vision that I have is to put Tonga alongside our neighboring countries, Samoa and Fiji. We can run a fashion Tongan Art Week
invite our neighbouring countries, as well as our local talented artists from New Zealand, Tongan. This way we can promote Tonga through our artwork, agriculture, and as well as our ulunganga whakawhunua. They would want to come back, and they would go back home, spread the good news about Tonga, and of course, they'll come back to the beautiful kingdom. Malo whito. Malolele, Ophelia. Malolele. Next question has to do with youth unemployment in Tonga. The number of youth unemployment in Tonga is high. How can tourism help minimize the high youth unemployment in Tonga? Sorry, are you able to repeat the question, please? Sure. It's a fact that the number of youth unemployment in Tonga is high. How can tourism help minimize this high unemployment in Tonga for youth? If you have any ideas, plans. Thank you for the question. What tourism can do to minimize employment here in Tonga? We can run expos, have programs, youth programs, encouraging our students that are not in school to go back to school. Run training courses, as well as community work to encourage them back to school. That way they can learn, adapt, and have a willing spirit that, yes, it's never too late to go back to school. Like myself, for example. I have a dream and a passion to return back to school, and I know that one day I can successfully do that by putting my mind to it and saying, yes, you can do it. It's never too late. Malo pito. Male Ophelia. This year's theme is Tonga Masani. What does it mean to you? Thank you for the question. When I hear the word Tonga Masani, I'm thinking land and people for Tonga. Masani, beautiful paradise. But it's not only that. If we look deep into it, Tonga Masani, we can always relate that back to our 4 pillars, our families, whanua, our leaders, and our country. By putting that into mind of Tonga Masani, we can always take that into heart. That Tonga is just not a beautiful country, not just a friendly island, but our loto i Tonga, and the way that we call ourselves Tongan is what makes Tongan people Masani. Koe Masani ai whakaapa-apa ke whanua, mai kakai. Mai Masani ai, everything starts from home. Everything starts from home. Ka lele nofo, koe lele me kotoa. Thank you. Malolele Ophelia. Malolele. The question I'm asking you today, it's about women participating in our parliament. As a young woman, what would you do to influence or empower or support our women in Tonga
to stand for candidates and be able to go into parliament. Thank you. Thank you for the question. What we can do to encourage our women into parliament, if we go back into the original days, where our women are highly respected, referring back to the To'a, if you look into that, our women are being respected. Men look at us highly, and they know that we're not just women, but we are the backbones of our families after the head of the family. And I know that we can, women will be a good role model or spokeswoman in the parliament in the near future, and I strongly agree that our women do get up there and put themselves into the parliament. That way we can speak for ourselves, and that yes, we can do it. Thank you. Miss Ophelia Kitiliti Kawa, our Miss Abraxas New Zealand 2017. Kata ke moto e paspasino. Ladies and gentlemen, we have come to the end of our pre-pageant interview for our Miss Heilala 2017, and I would like to call upon our last contestant, Miss SNS USA Store. Please, judges, this contestant will prefer the questions in Tongan. Malo lele, ko kingoa ko lingata mo ua, ko ta ua noa eni. Ta ko e kulele mai miniwa fo o, e ua, fo laha, atata, no fo e have loto paintu ua tonga tapu. O ko fia ki o whakawhawha ngai ai Miss SNS USA Store. Malo. Islinga tama ua. Koe whehuen te wat ka te koe. Te tala noa whika waki pia mo ta urunganga whawhanua. Pamore more ka ke o mai moha urunganga whawhanua e ua. O ke sa ia ta hai, o ke loto ke hanga o whaloto lahi ki mautolo ki ai, pa mai tau hei lala wek koe ni. Ka po lotonga whakauko. Malo au pito. Ko whiwhia lahi ke tali whehui koe ni, a ke unganga whawhanua e ua manako ke ai hok loto. Ko taha peo ku tau lawe i, aini ko tau teo ke tau whiau hiai, ko e tau tao lunga. Ko e taha aini ha tau whaiva whakatonga, mo e o ne lava o tala mai ai, ai kotoa o tau ngai unganga whakatonga. Manatu ma ope, ko e tau unganga whakatonga, o ku i haia i e fo i core values e wha. Ko e ulu aki, ko e whakaapapa aki. Ko e ua. Ko e loto tō. Aia ko pehe, i hanga koe tau whai e tau whai wa whakatonga koe koe taalunga. O malawa, ko e tau mari mo e tau te unga koe tui he whaiwa. O ne whakaha i ai ai tau whi whakaapa kai ke ngatai e anga e tau no whakatonga. Tau whakaha e tau whakaapa mo e tau whia tau pole aki au tau tonga. Koe ua koe loto tō. Koe whaiwa koe ni ko a taha whaiwa whaingata a hono ako i ta tau be pena ke tupu i tonga, pena ke koe tonga koe kau ke tupu i muli. Ka ke mau e loto tō, whaingo fua hono ho whai ai haka whaiwa koe ni. Pea maa rio lava toho aki i kotoa ai, and you can tell us stories whikau aki pea mo koe,
pea mo fonua iho fotunga pea mo matawhaiva pea mo anga ho fola haka mai ko ia pe. Malo. Malo na leilinga ko ki whehui ka ko he whiawhin koe ka pau te ke iukuna he mise lala ko haha u whonga maha po kalama te ke whakahoko ke maketi ia ia tonga. Malo o pito. Koe ki kaunangani o ke iako pea ko ke iako i he a pea ko anga nese whana mahakai ola. O ko pehe kai tahani hapotu ngā ue mahu inga au pito whelawe i pea moe tourism ke ne hanga tu uake ato tau ki whanua. Ko tau ki whanua, hangi koe theme koe tonga masani. Koe haha poho kalama, te uwhai, ke tu uake ato ke tau whanua. Keep tonga clean. That's all there is to it. Ko ne masani anga tau whanua, kakai, hangi kon ku tau lawe i, o ki ai e po kalama oi, hiko e wewehe pong pong kotoa, whakamaa ai u street mo u sidewalks. O kau ia he tokoni ki hono tu uaki atu e tau whanua. Koe ngā ue whakataha. Ta tau ai pe koe hae pot ngā ue o kute iai, pe kute tau hi api pe i api. Ka te lava atu o kau ia ngā ue ai u community, whetokoni aki. Koe taha whokia o tau ngā anga whawhanua koe whetokoni aki. E malawa ke nehanga toho aki i ai kakai gogo o mai me muli, pe koe kau wholau ewe ewa, ke nau mamata, koe anga e nofo o ku pehe, mo pehe, mo pehe. Koe tō onga ai tonga, whotunga marimari, anga ho hard ke kakai. Ia te ia pe ia ta e te ke kau koe hapolo kalama, ne os toho aki i pe e ia ai masani mo tuua ki ato tau ki whanua ki tua. Wala. Aro e leilinga. Koe i tei nimi tō ngani tō lahi ai whanau kuna osmai me ako e kuna i tāu koe tō tupu. O kei ke maha nau ngā ue. Koe hana heo whakaukau e ta whakakoe tak mamata ke nau lawa toko ni iahangai ngā ue koe pehe e whiunga ke nau lawa e toko ni ke whasi isi e tae mau ngā ue ai tō tupu i tō ngani. Malo o pito. Tahaini ha tawhaaki mahu inga o ku fufi e mau ke tokanga i kina au pito. Ko pehe koe lahi koni koe ai osi mai mehe ako iaia ni i te eke atu. Koe hau kai ke ala whakaau ngā iho poto. Mahalo pe koe nau tali whakapiko piko. Koe uhi ngā pe mahalo koe whakaseifi i mahalo naku. Kai ke lava alo kumi hane mo ui pe kumi ngāwe. Kako eni, ko whakala tō lai ke tō tūpu. O whele mo whafo e ngā wei o tau whanua. Mo tū mai ke tau kaunga ngā wei o tau whanua. Kai ke uhinga ho alu a koe o ngā ue i whale kai, ko ngā ue mau lalo ke sio lalo at hataha ke te koe. Ko uhinga o ke sio koe o ngā ue mau lunga ho whangato uako a koe. I kai. Ko ngā ue mau inga o ke whai i whale kai. Ko uhinga pe eni. Tau tok ta foki mai eni me he hufanga pe whakatapu, whakautua ko ia koe i loa koe nei ki mawhola i tonga ni koe tai foti. Tau tupu o ngā ue i he whare kai. Mo ofa mai, koe ngā ue maho inga o mo whai. Mo pole aki o mo ngā ue koe te mo mau. Koe ui ngā, ko mo tau te mo promote ai prevention koe o tai foti. Whano e ni mapa ke se evi mea kai ai kakai. Whotunga marimari, tari ake kakai, te nau lata atu mana koa kau ia hatu uake o whare kai, hau ai whalau e wewa, ko e nau eke, do you know any good restaurant? Of course, te mau tu uake mau tolu, e mau previous experience me ngai whare kai o mo ngā ue ai. But ko e tahai pia, you never know who might come in, give you a chance to come work at tourism. Or
in any other places that gives customer services to people. Tau tupu o Tonga. Oua te mou mā ka mou ka whai hanga aue o pehe o maulalo. Pole a ki ia, na koe mea ia, te ke lava o toi toho a ki mai mua taha o ku nofo pe ia tali ke toki, jump to the highest level I ngāwe. No, we start me lalo o kakai ki o lunga. Ko ia I tau tupu, tau pole taki koe haa tau ki whatongia, whai ake lele taha. He ko ki tau tolu ai ka hau oi whonua. Ko ki tau tolu te tau ngā wei ho tau whonua. Ko hai hatu e taha e lava o hao ngā wei o hange ko ki tau tolu. Ko ki tau tolu pe te tau ofa mo ngā wei ho tau whonua. Ko ia ko pole ko popo lahi at ke tau tupu whakaloto lahi atu ke mo alu. Ko hape ha tawhāku ngā wei mo fie alu ngā wei ai. Be proud of it. You can do it and you can do better than others. Ko ia pe. Koe thimo e he lala wiko ana tawhitu, koe Tonga Masani. Koe hae uhinga o Tonga Masani, ana uhinga kia te koe. Malo pito. Tonga Masani. Ia te ia pe ia, mo ene foi tuu. Kia te au, Masani e mea kotoa. Kai tuku peke lawe atu ia ki tawhaaki la lahi e tolu. O kou pehe, o kunehanga o ai a Tonga, ke hoko koe whanua Masani. Ulo aki ko tau ātakai. Ko tau ātakai mo na natural beauty. O ku fu Masani au pito. O ku iai e tau mataatahi lau one, ke kau whalau e wewa, ke na wo o kau ai. O ku iai e tau O kuiai e tau koe tau ocean, very abundant, and it's very beautiful. Kau tama koe wo ku o mai me muli, ke nau sio I whaka ofa o ngahi chorus koe ni I lalo tahi. O kuiai ai ngahi mo unga, malawa ke nau wo ai o hiking. O kuiai e ngahi islands po ngahi motu I tongan, o ki kai no fo'i. They can explore our natural beauty and keep our environment clean and keep it in a natural beauty. Ko noa ki ai ko e tau culture. Ko e tau culture o Masani ia to e me aangi. Ko hana ui ngahe o makehe au pito ia me ha to e culture o tradition a ha to e any Pacific Islands. Ko e tau taulunga whaiwa whakatonga, o ne tālai pe ai Masani moi ngā tau kakai. Ko e tau mea kai, o tau ke ngau e aki pe, ai underground oven ko ia, ko e umu, o ngauhi ai e tau ngai mea kai whaafonua. Ko e tau music, tau ngahi hiwa whakatonga, lawe e pe he ngahi taimini, ko hake mai lahe ngai tau tupu, whao e ngai hiwa, neongo ngai ake lea whatonga, kai ngai ake ngahi lea ia koe ko ngani. We all know it. Ka koe ngahi hiwa koe I e kuanga koe o ne tala, ia e lahe ngahi metaphor, ka kai, na nau pole ake o nau tonga. Ok tau kei whanongoa pia I e taimini I he le teo, ok tau kei ngau e aki pia, ke tau whaiwa aki. Pia ko hona maari e, ko e tau kawa. Ko e kawa koe nuk whai ake whai kawa. Tuku wege o whaki tāno atu atu. Neongo ai mamawha koe e price e kawa. Ka ko e tangata eki. E ke ilakange peki ai, ke alu ia kumi hane mila kawa. Ke alo whai e ne alu koe he sapate o tari malanga. Osko ia e toi nofo he osa lotu o whai ne whai kawa. Pea koe tau anga koe tau sio ki ai te ke whai kawa aho ia, ka kohona moni, tuku ke nau whai kawa, he oku ne tāla ai Tonga o Masani. Tauhi ai
O kene tau hiai e tau tuku whakaholo. Passed down me he generation to generation I whaikawa. And I'm so proud of my village, Havelu. Ko sio ke tau tupu. Tau tupu ho mau siasi mo mau kolo. Every Friday night, te lele ki kolo, te alos ma mata he kakai e ngai pa. Kako mau ki I kolo. Aua, whaikawa, tau tupu ata. Te au hange o whane pe nau nofo. O te sio ai pe o ku pass down ai pe I ngai old generation goe ko nau mei hiki atu. Ai fui tō onga goe koe whaikawa ki ngai ke tō tupu. Koe kakai. Ko au koe tonga and I'm very proud of it. Koe kakai o tonga o ku iloa ake ki nau tolu a e nau hāfo tunga marimari. Of course, nai whakahingoa tau tolu e Captain Cookie I he ene fofua hake mai ki tonga ne tā fit tolu, koe Friendly Island. Ne ongo na iai ai ngāhi pālani ia ki mui I hono whakahingoa koe tau tolu e Captain Cookie. Kaku mo oni. Koe kakai tonga, koe kakai very friendly and very kind. Kai ke toi lava hataha ia o mau ai attitude mo ulungaanga ko ia o ku mau e tonga iha toe toko tahangi other than Tongan people. Koe tau tali kakai, fōtunga marimari, o ku ikai ke uhinga ia o koe inti ia pa te hanga e kita ia o whakasitu a I pe te tuku pe ke tali pe ia ai ka te au ki tawhai e mea tonga ikai. From where I work, koe o ange koe ai kakai koe ke whalmahaki. O nau pehe first come first serve, of course. First come first serve. But ko ia koe o ne fuuwhie mo oni koe ai tokoni. Ko ia e rakwhai ke tokoni. Then first come first serve. Ko ia be malo. Malo apito. Linga, malo ho lele. Malo tau. Koe whehu I o kou whelawe ki ai hoa koe ni. Koe tau kaua tua hawha whine ki he whare area o tonga. Ke whatonga I pe toko si whau pa. Mau toko taha pehe a honi. Koe haha o mea e whai, koe whine mui koe. Ke whinga I ke tuuaki mo whaka ai. Ai hau e whawhine. Ke nau whie kau atu ke whare area o tonga. Malo. Malo apito. Taha ne ha whehu I whainga tā apito ke tāi. Ka koe, ko au koe whine mui. Pea ko fuwhie alu apito pea ko sa ia e whanongi e whare area. Ka ko whe nai ho tau le o. Ka kai whawhine. Ko whe nai ho tau le o. Ko whe nai ho tau unganga whakataki. O ko ikai ke fu. Tau pehe koe kakai tangata pena tolu e taki. Of course it is true. Na e maya a tama ke taki a iwi. O ko ikai ke tau kovi mau pe. Ai kakai whawhine. O ko iai ho tau aonga ke whonuani. Ka ikai hawaifi e whewhe ahu se pāniti. O kou pōpōi, mo whala tolahi, ai kakai whawhine ko toa pe, o tuku e nau tau mua ke nau o ke whare area. Come on, kakai whawhine. Women, we can do this. Hange koe lau koe koe he whakamamahi koe mea. Stop the violence, stop the silence. Mo alu o tālaho mo loto, pe a lea, ke ilo he kakai tangata, ka taki vena ku offended ha meo I heni. O ku iai pe ho tau unganga whakataki and we can lead people. Of course we can. Only if they gave us the same chance. Sustainable Development Goals ko na United Nations. O ku iai ene lau, ene tau mua o ku iai, gender equality. So, women, be proud of it. Be proud of who you are. Doesn't matter what gender. All you have to do just to be yourself, and you have to be able to lead people as male too.
even better, you can do better than meal. Kagoia kapau koao, te uloto lai fe unga if I have a chance ke alu fafofonga, kau I fafofonga farealea. So I can be able to stand up for other females, that we all have the ability and capability that everyone has. God created us equal, and we are equal in everything. Thank you. Ko Miss Linga Damo'uaia, our Miss SNS USA Store. Ka take mo toi paspasi mai ka tau contestant for our CNPR. E tuku lewa whainga mare e koe ni ke whama apopo mai he tau kau whama au e tau mola koe ke pre-pageant interview koe e ahoni. Ka I he tau tatari koe ki he ngahi ola koe o ko kole peke tu e whetoa whainga mare e koe ni ke whamalo ia e pe ai kau sponsor koe ki he katoanga wiki hei lala koe e wanoa tāwhitu. To the elite sponsors, Fiji Airways, TCC, Real Tonga Airlines Limited, and Balu Aviation Services Limited, MBF Bank. To the platinum sponsors, Toyota Shusho, Esco Motors, Tonga Airport Limited. To the golden sponsors, JR Hiring, Comfort Zone, Low Mile Lodge, 5 Star Finance. To our silver sponsors, Digicel, Waste Authority, National Reserve Bank, Home Gas, MV Vaumapa, Rico, Danoa Hotel, Western Union, Lay Sign, Magic Signs. Kape foko abad ai whamalo makehike kau supporting sponsors. Little India, Rising Sun Travel and Tours, Nuku'alofa Outrigger Canoe Club, Tonga Fit Gym, Siangana Travel, Suliana's Dance Academy, Tonga Water Limited, OE Limited, Ports Authority Tonga, Ministry of Justice, Ta'afolosa Corrales Greenhouse, Atiloa, Pacific Paint, Kapehe Foki ke New IT. Kata kaya ka mo paspasi imai ko tau kau sponsor aya ko tau kata ngau ke kala wana tāwhitu. Ko le peke DJ ke tāpea ki whasi ke tau taitari ai ke ola ko ia e tau whamaapopo he ahoni. Ayo, big wave. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now, and go right, go on. Chucking more feet out, chucking more feet out. Shot by shot, I saw jumping. Oh, we go together. Nice cool breeze, big palm trees. I tell you, I don't get no better. Talking about hey now, and go right, go on. Chucking more feet out, chucking more feet out. I tell your mama, well, step on the dancing floor. Hips rewinding, tail rewinding. Kataki, e tō lewa whainga maari e koe ni ke ukole ai ke Acting CEO of Ministry of Tourism, Sione Moala Mafi kene whakahoko a te tau lea whamalo koe e ke ahoni. Malo. Hello, Nikai. Kore whakatapu ki e taini ka lupe pau. Pako kore ke uunga pe mua e nai whakatapu ko se awha ke MC. Ka o mai ngā lue a he pongpongin. Ka e whakahoka te whatongi a koe ni koe lea whamalo. O whawhawhonga i he ni ai komiti. O nau tonga e wike hei lala e tauni wa whiwhita whitu. E pe e whoki ke minista ka mai potu nau e tak mamatam flywe wa tonga. Ai whakamalo lo tahonga ki motolon katoa i e pongpongin ngoi hoa tāni. Are whamalo ki he tahine ko lupe pau. Pea koe ngata pea i ka koe se ai a kau whamau.
Pau tui taine ko ke ngata pe a honi. Ka ko whakona ko he komiti ke ngai proklama ka hoko mai. Pa kua tai whakamalo. Whawhitai. No tai lelei ai kore mo whakatangi e komiti. Po ngā oe ki he lakanga. Mo whatongi a mama whakotuki ho ma. I ngai tau ko mariu atu. Pe he whoke tau. Ate whamalo ke kau judges. Aina introduce ane nai. Tuku hangi koe mea ek minister. Koe cross section e ni o whonua. O hau me whare area aluifo kau ngai whakapurea ngā pe atu he women's aloha o ai pe ke kau misi. Pau tau whakawhitai ke eki. O no maha nihu na loto lai pe e nau whawhotunga o whakahoko ngai whatongia ma mawha. Pau mawilo whatongia ma mawha e whawhonga whare area o mo whakahoko e pongpongini. Ko tui o ma mawha kene ma mawha ke whao. Koe. Pea watu mo whakamalo ke nau tolu ai kau sponsors. Kau mai kau whilemui, o mo kau mai ke whiau he tau. Mo whakao papalai. Pea ko tui ko proklama ko e niu ngai mauloloa. Ho ik mo ka inga ko e whaunga penu whai ake interview, ko pau peke a o toko nima. Pea kai ke ngatai, ka koe ne toko lahi ange nihu nau kau mai ke whirimisi, ko ne loloa ngai tau proklama. Pau whakawhetai, ko nau kau mai, whakahai ngai pōpō. Me he ngai tapa kotoa, ngai community tonga, kai ngata pei tongani, kau mai whuk mo ewa he tauni. Pea pea ki New Zealand, Australia mo Amerika. O kata tau ki paspasi yang mo ki kau ki Denise. Ada na whakamalo ke nau tolu kotoa ai kau sponsors na announce out he MC. Mo tole kau tau whanau mo pōpō mai ki he tau whanau i he proklama ko eni. O koe whamalo ma wahi ke mo tolu. Aki mo tolu hawai ki mo mea mai mo ka inga tonga i he ea, ngalu ea. O te whakawhi ke mo mea mai. O toi hokat pe proklama ko ini, ka proklama kau whine mui, o koe nau whiau hi taleniti, o koe nau whiau hi sarong, pe pe ki he pōpolo, pe mo nau crowning he pō whalaite. Ko i watu ai e whakawhiku mutol, pe whai poe whok mo throat he a malolo ka hatu ste, ko i watu ai whakawhiku ke mutolo ka atoa ke mo mea mai, ke proklama ko ini a kau whine mui. Koe ke totongi, ke mo mea mai ki ai, pe whakawhiku pe ni he holo kuit salote. Ko i watu whamalo ke MC a honi, pa peke ke mautou kotoa ne mau whakahoko e proklama e whini o e hoa tāni. Ko ne hiripi ko e niu ata e kau whine mui, pa ko lawe i pe me he kau tauhi, ko lahe nau ki proklama o tokanga ke te teo nau ngai taleniti, pea mo e taolunga, pea ko ne hiripi ko e niu po ata ke whakahoko ngai i teo ko ia. Pea ate whamalo ke mautou pe hefo ke host e a honi, President e kau tātakwa mata a tonga, saya mo e hau ke venue, pe mo refreshment mo te o e whare. Whamalo ate ka mo tolo katoa, ka pau ka whatoki a tō no mo whakamore yang pik mau tolo koe kamata peni, ka boni ai lau e ta ine ewa. Koe moto pe a niu te ke fua. Ka whamalo atu, whamalo lahi atu, mo mea mai, pe a tau teo pe ke proklama, ko tui pe te tau au ka proklama Belino, o fia, i loro tonga wike katoa ka he lala, malo au pita. Malola kia Sione Mola Mafiko, acting CEO in the Ministry of Tourism. I he whainga mali e koe ni ko kolega Mrs. Frida Lavulo, General Manager Dali Eva In Company Limited, ka koe tau atita ko ia ke tau prokalama e pompongi ni, kene whahoko atu ai ola ko ia o e pre-pageant interview. Malo. Good evening, Chairperson, Honorable Bepau Tayone, Tuita Tayon, judges, ladies and gentlemen. I know it's been a long day and the moments we've been waiting for. And these are the top 5, according to the marks, but not in random order. In the order of the appearance, the first Miss top 5 is Miss Bo Fashion. Our second top is Miss Tuitui Fashion. Our third is Miss Havelu Park. And the fourth is Miss Apraxis New Zealand. And our last, the top 5 for today, is Miss SNS Store. Ladies and gentlemen, these are our top 5 for the judging event. Thank you very much.
and good afternoon. Malola he apito Frida ai tiliwa koia e tawola ki ahoni ko ngahi pale kotoa ai pena oswaha he minister ane nai e toki whakahoko kotoa pea I he hili koia e polo I he pofalaite ko lava ia e tau polokalama pre-pageant interview koia ki ahoni pakwa malola he apito at ko inga ko o mo kataki pa mo mauloloa e tau polokalama ki ahoni ka kokole ke tau wha osi pe te wha whiheni a sione hausia ko ofisa tak mamata ia whafofoga mai pot ngā we mei ewa ke ne lava mai ki muani ke whahoko e tau lotu tuku malo Malo, tau lotu. E glerei mau whawhetau mo whamalo o awhio. Ngā ko ngai rerei ko tau peo ke whainasa ke mau mo ui. Lawa mau ngau e lawa mea ke hoani. Peo ka mea whawhiwhia ia ke te mautoro no kotoa. E ke mau kore peo lau maari ke ka mumuk mautoro. Wangha i mau malo he ke whanau whiau hi. Pea ke ngata pea i mau whamalo ho wha. Rerei ko ke wange mai tahini. Whawhalanga me aho, sea, pepe he ki atika. Pepe nau tō e kau whamau, ma kau taki ko tō a peo ko ngā e tak mamata. Ma kau sponsor, pepe he ki kau tāhini au hui fua. Nau kau ki whiau hi o whawhawhiku, tonga masi. Mō whamalo e ki o tokoni, ma kore pō lau maari ke kau pe mo ki mautoro. Mō e lau maari e whiwhi a tatau e hoko hoko te polokalama. Pepe he ki hono whakaosinga. I whaosinga ui ke ko eni. Ma kore pe ho tauhi, whakahawhi ki mautoro I ngai whitu. Ko tō pēo mana ke mau whanonga he ai he hiri e polokalama honi. Ma kore pe ke kau mo mautoro I hoko hoko atu. O me pēr tāpua ki mamono ia ki mautoro ko hono kotoa. O mau whae rotoni, whafo pe ua whao au, si supuraisi o mau whamoi. Amen.
See